Romains 8, verset 26, verset 27. Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous parlons pour notre papa avec petit là, cet esprit. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. C'est comme ça tout l'esprit bon Dieu vient aider nous à toutes nos faibles parce que nous pas connaît qui ça pour demander la prière ni qui gens pour nous la prière, mais c'est l'esprit bon Dieu même qui a la prière bon Dieu pour nous la pousser gros soupir moun pas qu'à expliquer. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Mais bon Dieu même qui connaît ça qui n'a que tout le monde, il connaît qui ça l'esprit lui a voulu demander parce que ça bon Dieu voulu c'est ça l'esprit lui a demandé pour tout le monde qui vivre pour bon Dieu. Vamos a orar, hermanos. On prie frère Samuel. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta preciosa mañana. On demande bon Dieu parler avec nous dans précieux matin ça. Comienza a clamar al Señor. Commencez à devant bon Dieu. Padre celestial, Papa bon Dieu dans le ciel. Dios de gloria, Bon Dieu de gloire. en tu presencia continuamos, Nous continuons Señor. en présence Te damos la gloria gloire y la honra. honneur. Oh Señor, establezca tu reino en este lugar, Établissez royaume ici la Seigneur. en nuestras vidas, Dans la vie, nous. sobre nuestras vidas, Sur la vie, nous. sobre tu iglesia, Sur l'église, sobre nous. los que están en sintonía. C'est là qui branché. En esta mañana, Dios, Matin bon Dieu. glorifique de una manera especial. Glorifiez de façon spéciale. Habla en nuestras vidas, Parlez Dios. avec nous En Seigneur. el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Que volonté fait dans la vie nous. como lo has stipulado T'as qu'on fait mettez. allá en gloria, Señor. Allez dans gloire. Háblanos, Dios mío. Parlez avec nous. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. te pido y las gracias, Demandez-moi Señor. merci Seigneur. Amén. Amen. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Nous croyons chita bien-aimé. Alabanza al Señor. Amén. Continuamos Nous allons continuer con el estudio, avec étude. amén, de oración en el Espíritu Santo. La prière dans cet esprit. Amén. Lo vamos a terminar en esta mañana On va le terminer matin y vamos a seguir con nuestro otro tema, et nous allons continuer avec l'autre thème là, que es nuestros tres enemigos. qui c'est trois ennemis noirs. Oración en el Espíritu Santo, La prière dans cet esprit, oración que llega al trono de Dios. la prière qui arrive devant le trône bon Dieu. Creo que tenemos como, ese es el quinto culto Je crois que nous avons le cinquième service que dedicamos a este tema, qui nous dédie thème ça. porque es un tema muy importante. Parce que c'est un thème qui est très important. Los hermanos que no vieron el último mensaje, Eh bien, frère, ceux qui pas trouvé deuxième, dernier message là, les aconsejo m'a bas au conseil que la vean, alabanza al pour Señor, aller regarder lui. porque si este mensaje llega a tu espíritu, Parce que si le message est arrivé dans l'esprit ou, a la iglesia, à l'église là, amén, vamos a ser una iglesia nous parlons de l'église de poder. de pouvoir. Ya somos una iglesia de poder, Nous déjà avons pouvoir, pero eso va a ser más mais ça prend plus toujours. cuando uno aprende a orar Dès qu'on apprend à prier por medio del Espíritu Santo. par moyen du Saint-Esprit. Amén, la Biblia lo dice. La Bible dit ça. Tenemos tres textos centrales. Nous avons trois versets centrales. Que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Que l'Esprit a venu aider nous dans la faiblesse nous, que es la oración. qui c'est la prière. No sabemos cómo pedir como conviene. Nous ne connaissons pas comment pour nous demander qui avantage nous. Por eso hay tantas oraciones no Nous contestadas, voulons en pile prier par répondre. porque no pedimos como conviene. Parce qu'ils n'ont pas demandé selon avantage. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Mais cet esprit a aidé nous. Él viene a interceder por nosotros. Il vient intercéder pour nous. Pues que es el secreto, Eh bien, c'est que c'est entregar la oración al Espíritu Santo. remettre la prière là dans cet esprit. Amén, hermanos. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Alléluia. El que escudriña los corazones Monde qui examine le cœur, sabe cuál es la intención del il Espíritu, connaît qui ça qui c'est intention l'esprit porque conforme la voluntad de Dios intercede por nosotros. parce qu'il a intercédé pour nous selon volonté bon Dieu. Dios y su Espíritu es uno. Bon Dieu avec l'esprit c'est un seul. Amén, hermanos. El Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios Cet esprit il connaît profondeur que bon Dieu. y está unido a nuestro Et espíritu. puis il a uni avec l'esprit par nous. Sabe lo que Dios tiene para Il nosotros, connaît qui ça bon Dieu qui est pour nous. pero Dios quiere que usted clame para que Él pueda hacer lo que Él ha planificado hacer para usted. Mais bon Dieu voulait pour relayer dans lui-même pour le faire ça qu'il mettait pour le faire pour vous-même. Estamos recapitulando, pues voy un poco rápido en los textos. N'a préparé mais nous allons aller bien vite dans verset yo. En Juan capítulo 4, 23 a 24, Jean 4 verset 23 verset 24. otro texto central, L'autre verset central. oración por medio del Espíritu. La prière par moyen de l'esprit. Dice la palabra del Par Señor, le Seigneur dit, mas la hora viene y ahora es, mais l'heure arrivée c'est kounya.
Amén. Cuando los verdaderos adoradores Les qui vrais adorateurs, yo, adorarán al Padre à pas adorer papa, en espíritu y en verdad. yo va adorer en esprit et en vérité. Dios aquí Bon Dieu, là, clasifica, les classifier, amén, establece les établir, les mettre. que hay dos tipos de cristianos. Il y a deux types de Oh, chrétiens. no, dos tipos de adoradores. Il y a deux types d'adorateurs. Hay adoradores, verdaderos adoradores, Il y a adorateurs, vrais adorateurs, yo, y hay adoradores. et il y a adorateurs. Yo. Amén. Si la Biblia dice eso, Si la Bible dit ça, yo como cristiano ou même comme chrétien, estaría atento. moi, je suis capable de suspendre. Amén, porque yo quiero ser Parce que moi, je veux ser el verdadero adorador. vrai adorateur. Amén. Y no adorador. Mais ce n'est pas une qui a adoré, ce n'est pas un adorateur. Yo quiero ser Moi, pas le el ser cristiano que entra. chrétien qui rentre. No que el que dice Señor, Señor, pero no entra. Ce n'est pas mon qui dit Seigneur, mais qui va rentrer. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Podemos buscar a Dios, Nous allons chercher bon Dieu, estar sincero, nous sincères, pero estar equivocado. mais nous allons tromper tout. Por eso hay que buscar a Nous Dios. allons chercher bon Dieu. Por eso hay que indicar en la palabra. Nous devons approfondir dans la parole là. Por eso hay que escuchar el mensaje y volverlo a escuchar. Nous allons écouter la parole et retourner réécouter encore. Hasta que recibimos esa revelación de la palabra del Señor. Jusqu'à ce que nous ayons une révélation parole Seigneur. Amén, hermanos. Amén. Conoceréis la verdad. Nous allons connaître la Y vérité. la La verdad os hará libre. vérité va faire libre. Alabanza al Señor. ¿Y qué dice? Et qu'est-ce que ça veut dire? Porque Dios es espíritu. Parce que bon Dieu, c'est l'esprit Y lié. los que adoran a Dios Tout le monde qui va adorer bon Dieu, en espíritu y en verdad es il doit necesario. adorer que bon adoren. Dieu en esprit et en vérité. C'est nécessaire. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esprit et en vérité, on doit adorer lui. Amén. Il est nécessaire pour nous adorer Es lui. necesario que le Il est adoren. nécessaire pour nous adorer lui. ¿Y qué es verdad? Qui ça qui c'est vérité? La palabra del Señor. Parole Seigneur. ¿Qué es la verdad? Qui ça qui c'est vérité? Jesucristo. Jésus-Christ. Esa palabra viva. Parole vivante. En espíritu y en verdad. En esprit et en vérité. No hay otra manera Pas quelle autre façon de adorar a Dios. pour adorer bon Dieu. Alabamos con nuestra alma. Nous louons avec nous, La carne coopera, corps à coopérer, batiendo las nous manos. battons nous, Estamos alabando a Dios. nous louons bon Dieu. Para adorar a Dios Mais adorer bon Dieu, es otra cosa. c'est un autre bagaille. Es en el espíritu. C'est un esprit. Cuando batimos las manos, Mais nous battons nous, es nuestra mente c'est mémoire. conduciéndonos. Cap conduit nous. Cuando cantamos, Et nous chanter, nuestra mente c'est mémoire. saca el cántico qui mettait chant dehors. y alabamos a Dios. Et nous louons bon Dieu. Pero cuando adoramos, Mais là, pas adorer, es de aquí, et depuis là, es nuestro espíritu. l'esprit nous. Cuando adoramos, Et nous pas adorer, danzamos, nous vamos danser, pero no de aquí, mais c'est pas depuis pero el là. espíritu nos danza. Mais l'esprit qui danse. Cuando adoramos, Mais nous adorer, hablamos también otras lenguas, nous parlons toute l'autre no de langue. aquí, C'est pas là, pero de aquí. mais c'est depuis là. Cuando adoramos, Mais nous adorer, podemos glorificar a Dios, nous glorifier pero mon Dieu. no de aquí, Mais c'est pas là, pero de mais aquí, c'est depuis là. desde el espíritu, Depuis là, aleluya. l'esprit nous. Hay que activar, si se puede decir así, Si on dit comme ça, nous devons activer el Espíritu Santo que está en nosotros. l'esprit, c'est l'esprit qui est dans nous-mêmes. Dele el control. Par les contrôles. Amén, hermanos. Y muchas veces Y plusieurs fois, comenzamos con la alabanza. nous commençons avec louange. Pero tu alabanza Le louange, tiene que il transformar veut transformer en adoración. Non, adoration. Jesús, lleno del Espíritu Santo, en Lucas 4:1, En Luc 4, verset 1er, Jésus plein cet esprit-là, volvió del Jordán il est retourné dans la rivière Jourdain, y fue llevado al desierto por el Espíritu. Par Fue moyen de- llevado por el Espíritu al desierto. par moyen de cet esprit-là, il allait, il menait aller dans le désert. Amén, Jesús lleno. Jésus, en bas pouvoir cet Cuando esprit-là, fue bautizado, il se baptisé, el Espíritu Santo descendió sobre su vida l'esprit a descendu sur y lui, permaneció sobre su vida. il était sur lui. Dios dijo a Juan Bautista, Bon, dit Jean-Baptiste, aquel que usted ve, mon ouais, sobre el cual el Espíritu Santo descender sur lui-même, cet esprit va descendre y là, permanecer, qui était là, ese es. c'est lui-même qui sait. Alabanza al Señor, amén, hermanos. Ese es. C'est lui-même. Se necesita la unción Besoin d'onction para hacer la obra de Dios. pour faire travailler bon Dieu. Se necesita la Besoin unción d'onction para predicar. pour prêcher. Se necesita la Besoin unción d'onction para llevar esta palabra. pour porter parole à Se aller. necesita la unción Besoin d'onction para servir a Dios pour servir bon Dieu. como Él quiere. Jean le voulais. El Espíritu Santo quiere descender sobre nuestras C'est vidas l'esprit bon Dieu, il descendre sur y la vie, permanecer sobre nuestras vidas. pour l'établir sur la vie. nous. ¿Cuánto pueblo cristiano, Comme un peuple chrétien, alabanza al Señor, no son llenos del Espíritu qui Santo? pas plein avec pouvoir cet esprit-là, Ni hablar ni parler de los evangélicos. de l'évangile. Alabanza al Señor. Porque ellos ni siquiera creen Parce que pas même quoi que el Espíritu Santo es activo ahora. que cet esprit est actif qu'on est là. Los dones del Espíritu Santo, Donc cet esprit, el bautismo, yo baptême, yo. la llenura. Dimension. No creen en eso. Yo pas quoi dans ça. Alabanza al Señor. Y mucha gente, Et en pile monde, porque un día aceptaron a Jesús, les 11 jours accepté Jésus, sintieron el gozo. yo senti joie. Aleluya. Alléluia.
El que cree Moun ki kwe, que hay un Dios, qui ont un bon Dieu. Jehová Padre, Jehová Papa, que mandó a su Hijo qui voulait pisciter, a morir en la cruz, mourir sur la croix, derramar su sangre y couler sang por nosotros, pour nous. y resucitó. Il est fait vivant. El Espíritu Santo, Cet esprit, que es Dios, il est lo bon Dieu. resucitó. Il est fait vivant. El que cree eso, Moun qui croit ça, y confiesa con su il boca, confesse à bouche, recibe il recevoir salvación. délivrance. Siente algo, Il sentit no un bagage. importa dónde él puede Ça estar. peut être quelque chose à côté lié. Si alguien acepta a Cristo, Une fois qu'il a accepté la Jésus-Christ, salvación viene a su vida. Délivrance va venir dans la vie. Pero después Mais après de eso, mais après ça, amén, hermanos, hay un largo camino. il y a un chemin long. Un camino que Dios quiere guiarnos Il y a un chemin que bon Dieu veut guider nous là-dedans. de poder en poder, De pouvoir en pouvoir. de gloria en gloria. Gloire en gloire. Tanto pueblo C'est quel pentecostés peuple Pentecôte que habla lenguas qui enseñadas, parle le langage, apprendre. quieren el Il poder, veut le pouvoir. pero no lo tienen, Pero para él. y hablan lenguas Il enseñadas. parle langue enseignée. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Muchos años atrás, En l'année passée, un pastor allá en Curazao il y a un pasteur dans Kirasso. fue a hacerse el ridículo en el radio. Il a fait ridicule dans la radio. Estaba en el radio, Il était dans la radio. habla lenguas, Parle langage. yo mismo lo detengo, lo mismo Le puedo même- parar le même campel. y empiezo otra vez. Il commence y encore. Eso no es bautismo con el Espíritu Ça, Santo. c'est pas baptême de l'esprit. Eso es un idioma, lengua enseñada. Ça, c'est un langage qu'il faut apprendre. Porque cuando hablas lenguas en el Espíritu, Parce que là, qu'on parle le langage de Saint-Esprit, hein, yo no puedo hablarlo ahora, on ne va pas parler le cournier. aunque estoy bautizado. Même si je suis pas baptême de l'esprit. Puedo hablar papiamento, español, mal On peut parler español, parlamento espagnol, bad English, anglais, moving. pero las lenguas del Espíritu Santo, Mais langue de l'esprit, hein, yo no decido. on ne peut pas décider. Esa unción tiene que C'est descender onction besoin de descendre. para que se active, Pour les aleluya. activer. Pero esa señora Mais messieurs et dames, ça, hablaba lengua. Habla, parle langage. Sí, mira aquí, yo voy a hablarlo ahora. Sí, oh, oui, comment parler le cournier, là, 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 là. no está bautizada. Il parle c'est pas baptême. Amén, hermanos. Amen. Suena duro, pero es así. Les sont dit, mais c'est comme ça. Sí, pastor, usted no puede hablar así. Et pasteur pas capable de parler comme ça. Usted ofende. La verdad no ofende. Ouais, parce que non, la vérité La pas verdad offensée. salva. Alléluia. La verdad salva. La vérité sauve. La verdad liberta. La vérité libérée. La verdad La revela. vérité lui révélée. Imagínese. Imaginez-vous. Si ese amigo mío Ces amis là, en el en 1989 1989, que se entregó su vida al qui Señor met la vie par le Seigneur. y después vino a mí. Après, il vient joindre moi. Imagínese Imaginez-vous. si ese amigo hubiera pensado, Ces amis, ça te pensé, déjame respetar la religión de George. qui t'aime respecter religion Georges là. Todavía yo estaría en este mundo. Jusqu'où l'aime te capable dans le monde là. Gracias a Dios que Él me vino Mais c'est bon de le y me vini. dijo la verdad. Y dime La vérité. verdad confronta. Vérité à faire face à même. La verdad revela. Vérité à révéler. La verdad te detiene. Vérité à camper. Toca tu orgullo. Touche l'orgueil. Pero la verdad te hace La libre. vérité à faire libre. La verdad te La llena. vérité à remplir. La verdad te La vérité à cambia. changer. La verdad de la La palabra. vérité c'est la parole. No la verdad del C'est pas la pastor. vérité pasteur. Si usted habla en lenguas, Ou parle langage. usted empieza Ou y commencer. usted termina cuando quiere. Ou terminer là en voulait. No es las lenguas del Espíritu Santo. C'est pas le langage, c'est l'esprit. Hein. Deja de hablar eso. Si c'est pas parler bagaille ça. Alabanza al Señor. Courage dans bon Dieu. Pero cuando la unción Mais la desciende, onction cuando descend. el fuego Elle dit fait à desciende, descendre. cuando el poder La que pouvoir descend. cuando la unción desciende, L'onction aleluya, descend, alléluia. el Espíritu se conecta, Rabakibasea. Oh, aleluya. Alléluia. A su nombre sea la Non, bon gloria. Dieu, c'est la gloire. Oración por medio del Espíritu. Prière par moyen de l'esprit. Hein. Cristo vive Christ vivant y Cristo et reina. Christ régné. Cuando puede alabar al Regarde Señor, le Seigneur. adora a tu Dios. Adorez bon Dieu là. Adora a tu Dios en esta mañana. Adorez bon Dieu là matin. Alléluia. Cristo reina. Gloire à Jésus. Christ régné. Alléluia. Adora a tu Dios. Aprovecha ahora que no Adorez bon estoy Dieu. hablando. Profitez matin. Pendant pas parler. Profitez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Alors merveilleux Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire.
Moi béni nom au Seigneur. Alléluia. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Maravilloso. Oh, gloria al Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jésus en bas pouvoir cet esprit. volvió del Jordán, Il tournait dans le Judéen. fue lleno Il allait plein. y así Et comme ça, fue al desierto. il allait dans le désert. Amén, hermanos. Amen. Y regresó del desierto Il retournait sur le désert. en el poder del Espíritu Avec Santo. pouvoir cet esprit. Lleno del Espíritu Santo. Plein cet esprit. Empezó su ayuno Il commençait jeune lui. y salió bajo el poder del Espíritu Il Santo. sortait par pouvoir cet esprit. Comenzó a enseñar. Il commençait à enseigner. Hay quienes quieren enseñar, Il y a des gens qui veulent enseigner, pero no buscan la llenura. mais ils ne pas chercher dimension. Cuando hablamos, Là, on parle, es Dios c'est bon Dieu quien tiene que hablar qui doit parler, por medio de nosotros. pas moyen de nous-mêmes. Por eso necesitamos estar llenos de Dios. Et bien, nous avons besoin pour nous plaire avec bon Dieu. Necesitamos dar libertad al Espíritu Nous avons Santo. cet esprit à liberté, Da Él el control dans le contrôle, de nuestras vidas. dans la vie. Nous. Porque yo no sé qué es tu necesidad en esta mañana. Parce que je ne sais pas qui sont besoin, qui Pero nécessitent el de Espíritu matin. Santo sí lo sabe. Cet esprit, ah oui, il connaît. Dios sí lo conoce. Bon Dieu connaît. Y mi oración Mais prière, moi, y mi deseo es Désir, c'est que Dios en esta mañana que bon Dieu matin, toma palabras de mí y te hable. pour le parole, la moi Para que parler usted avec vous. diga Pourquoi pas dire? quién contó el pastor. Pourquoi dire? ¿Quién le dijo? Qui est-ce qui dit ça? ¿Quién le Qui informó? est-ce qui raconte? Hay un Dios vivo. Un Dieu vivant. Aquí se sirve un Dios vivo. Là, on observe un Un Dieu Dios vivant. que tiene boca Un y Dieu habla. qui tiene bouche qui Un Dios parle. que tiene ojos y Un Dieu qui dice ve. qui Y ve. babashaba baisaya. Y rabalababashaba baisaya. Y sataba baisaya. Y rabaki basuaya. Oh, gloria a Dios. Muchos pueblos pentecostés On n'est pas capable. que no conocen En pile peuple Pentecôte qui ne connaît. la verdadera llenura del Espíritu Santo. Bref, c'est cet esprit. Pero este pueblo sí tiene que Le peuple, conocer ça doit connaître. el poder de Dios, Le pouvoir, mon Dieu. la llenura con el Espíritu Dimension Santo, de l'esprit. la unción de Dios. Action, mon Dieu. Alléluia. Y Jesús cuando se llenó de Dios, Et Jésus là qu'il est rempli avec bon Dieu. pero pastor, no era Dios. Mais pas ça, il pas bon Dieu. Sí, Jesús era Dios, Oui, Jésus c'était bon Dieu. pero no usó su autoridad Mais il pas utilisé autorité, ni su poder de Dios. ni pouvoir bon Dieu comme bon Dieu. Se dejó llenar Il completamente laisse le remplir complètement por el Espíritu Santo par moyen de cet esprit para mostrar a nosotros pour montrer nous si nosotros ese mismo poder et même pouvoir ça, está para nosotros. c'est pour nous lier tout. Dejamos llevar Nous devons quitter nous aller por el Espíritu Santo, par moyen de cet esprit. al igual que Jesús lo hizo. Même Jésus te fait, Amén. ¿Qué dijo Jesús? qui ça Jésus dit, Que haremos mucho más de lo que él ha hecho, nous va faire plus de ça que lui-même il te fait. porque él lo hizo Parce qu'il était ça te bajo fait la unción, el poder del Espíritu Santo. en bas onction pouvoir cet esprit. Y el día de Pentecostés, Les jours de la Pentecôte, Dios mandó ese mismo promesa bon Dieu voyait même promesse ça sobre sus hijos. pour Es, dire. es el mismo Espíritu Santo C'est même cet esprit que Jesús recibió, que Jésus te recevoir. que está en nosotros. Lis dans nous. Amen. Pues lo que él hizo, Et bien ça te fait. yo también lo puedo hacer. Moi-même tout me capable de faire. Si él levantó muertos, Si il fait mourir, yo también puedo levantar moi-même tout me capable de muertos. faire. Capable de faire Si mourir. él sanó leprosos, Si guérit les prêts, yo también en el nombre de Jesús, moi-même tout dans nos Jésus. por medio del Espíritu Santo, Par moyen de cet esprit, puedo sanar leprosos. Porque guérir les En el prêts. nombre de Jesús, Dans nos Jésus. toda enfermedad se va ahora. maladie pour aller couler. Sea libre de tu enfermedad. Libre de maladie. Toda cadena se rompe Touché ahora. le casse, couler. Sea libre en esta mañana. libre matin. Alléluia. Estamos recapitulando, hermanos. Après passer frère Samuel. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cet esprit Seigneur ali sur moi. Amén. Por cuanto me ha ungido, Parce que li loin moi. Jesús está hablando. Jésus t'a parlé. Me ha Il ungido couvre li loin moi. para dar buenas nuevas. Pour me bailler bonne nouvelle là. ¿Cuántos quieren dar buenas Pour les nuevas? gens qui veulent porter bonne nouvelle là aller. Pues llénate de Dios. Et bien c'est rempli à bon Dieu. ¿Cuántos quieren llevar esta palabra de Pour les gens poder? qui veulent porter pouvoir parole ça aller, aller. Pues llénate de Et bien Dios. rempli à bon Dieu. Porque no son tus palabras, Parce que c'est pas parole. es el Espíritu Santo en usted. C'est cet esprit dans vous-même. Él nos dijo, Et les dit, no te preocupes, pas inquiétez-vous. que vas a hablar. Qui sont le parler. Yo le daré la On va palabra. pas ou parole. Cuando toque esa Les puerta, gens frappent pas de ça. yo te hablaré On va parler. lo que tienes que decir Ça qui me dit. a esa persona. À moun là. Pues llénate de Dios. Et bien rempli à bon Dieu. Espíritu Santo toma Bon Dieu control prend contrôle. de mi ser, De la vie, de mi vida. de la vie. Iglesia, La iglesia. el que no tiene vida en esta No tiene mañana, la vida mañana. recibe vida en esta Recevez la mañana. vie matin. Alléluia. Alléluia.
Pouvoir dans le sang de Jésus. Alléluia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cet esprit Seigneur sur moi. Me ha ungido Li oint moi. para dar buenas nuevas. Pour me bailler bonne nouvelle là. Me ha ungido. Li oint moi. Me ha enviado Li foyem. para sanar los quebrantados de Pour corazón. me guérir monde qui écrasé yo. A pregonar libertad a los cautivos. Pour me parler des paroles à monde captivité yo. Alabanza al Señor. Para alabar al Señor. A poner en libertad Pour mettre en liberté a los oprimidos. monde qui opprimé yo. Ok, vamos a saltar todo lo que hemos ya hablado. Et nous allons sauter de tout ça nous déjà parlé. Si pasamos por ella va a ser glorioso otra vez porque es la palabra del Señor. Parce que sinon aller plus nous toujours la glorier parce que c'est parole Seigneur. El último que hemos hecho, el último mensaje Dernier nous t'ai fait dans le dernier message là, fue el Padre Nuestro. c'était papa nous. Un poderoso oración Ils ont prière qui a un peu de pouvoir. si usted lo hace en el Espíritu. Si vous faites en esprit. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Hemos visto ampliamente Nous voyons pleinement este modelo de oración, modèle prière que es un modelo de oración doctrinal, qui est un modèle de prière doctrinelle que a veces, qui est des fois cuando nos arrodillamos, de nous mettre à genoux para no decir muchas veces, pour ne pas dire plusieurs fois cuando nos de arrodillamos, nous mettre à genoux no sabemos qué orar o nous no. pas connaître comment pour nous prier. La palabra lo dice también. Et parole là dit ça tout. Pues comienza. Et bien commencez. Si no tienes ninguna Si inspiración, vous n'avez aucune inspiration, amén. A veces uno, hoy por ejemplo, yo me arrodillé, par exemple, je dis à mettre à genoux, inmediatamente ya estaba la unción. immédiatement que tu es là. Otras veces no es así. L'autre fois, c'est pas comme ça. Y si uno no siente ninguna inspiración, Et si on ne va pas sentir aucune inspiration, a veces hay esos días que estamos un poquito cargados, ¿no? il y a parfois des jours nous nous chargés en pile. Comienza con una oración Et bien doctrinal. commencer avec une prière doctrinelle. Siempre, cualquier Tout oración, en n'importe prière, comenzamos con adorar al Padre. Amén, commencer à hermanos. adorer papa. Con solamente Et non seulement, la primera frase avec seulement première de phrase esta là, oración, la prière ça, Padre nuestro, papa nous, ahí usted tiene ya 20 minutos de adoración. là, regarde, il y a 20 minutes d'adoration. Porque usted va a adorar al Padre Parce qu'on va adorer papa, porque Él te hizo su hijo. parce qu'il fait au petit lit. Para ser nosotros su Pour hijo, le faire nos petits lits, tuvo que mandar a su hijo. il faut les petits lits. Pues vas a tomar tiempo para dar gracias a su hijo. Mais pour prendre temps pour dire mes petits lits, merci. Y ya estaba dando gracias al Padre Pour dire papa, merci. por venir, por recordar de nosotros, Parce qu'il songeait nous, para hacernos su hijo. pour le faire nos petits lits. Y para hacernos su hijo, Pour le faire nos petits tuvo lits, que mandar a Jesucristo. il faut Jésus, il faut Y ahí Jésus-Christ. estás dando gracias a Jesucristo, Et qu'on a besoin de la Jésus-Christ, segunda merci. persona de la Trinidad, Qui c'est le deuxième monde en Trinité, que Él vino, que Él sufrió, les vignes, les souffrir, que derramó su les sangre. couler sang. Amén. Pero para Jesús venir, Mais pour Jésus fini, ahí está el Espíritu Santo, mais cet esprit-là, que le tomó como un feto il prend, il y t'accouillon, sopló a María il soufflait, y ma Marie, está sobre él, il souli, estaba sobre Jesús. il était sous Jésus, Toda su trayectoria aquí en la dans tierra, tout trajet de el sur la Espíritu terre, Santo hizo maravillas. Jésus a fait merveille. Oh non, Oui ou non? fue Jesús en el Espíritu Santo Et Jésus, cet esprit, hizo maravillas. Il fait merveille. Y en esta noche esta mañana está aquí. matin, il est là. Pues toma tiempo también para dar gracias al Espíritu Santo. Et bien, on pourrait tout pour dire cet esprit, merci. Solamente con el Padre nuestro. Seulement dans papa nous. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Sin seguir a la siguiente parte, Sans que vous allez dans un partie suivante, ya el Espíritu Santo desciende sobre su vida. j'espère que tu descends sur la vie. A veces yo paso más de media hora Il doit passer plus que demi-temps. en el Padre Nuestro, Non, papa nous seulement. porque tiene todos los ingredientes que usted necesita. Parce qu'il y a tout ingrédient que vous avez besoin. Adoras al Padre porque Él te hizo tu Padre. Adorer papa parce que c'est papa. Vamos rápido porque hemos ya hablado de esto. Nous parlons rapide parce que nous parlons de ça déjà. Santificado sea su Et nombre. non, se soit sanctifié. Las gracias. Je dis merci. Cuando llegas a Jesús, Dès que vous venez à Jésus, no hay otro nombre pas quel autre nom. que el nombre de Jesús. Que el nom de Jésus seulement. Toda la rodilla se doblará. Tout genou va Y fléchir. allí usted sigue Et puis c'est là on continue. adorando a Dios. Adorer bon Dieu. Comenzando tu oración con qué? Comment c'est prier avec qui ça? Reconociendo a Dios. Reconnaître bon Dieu. Adorando a Dios. Adorer bon Dieu. Exaltando a Dios. Exalter bon Dieu. No con tus quejas. C'est pas avec plaignant yo. Cuando tienen fe. Comment vous avez la foi? Si tienes fe, Si vous avez la foi, sabes vous connaissez que Jehová es tu que pastor Jéhovah c'est berger. y nada te Et on faltará. pas manquer rien. Pues lo que está Et allí, mais ça qu'il a, mi Dios es mi pastor. deuxième dans c'est berger. Nada me On faltará. pas manquer Le rien. voy a alabar, Voy a louer. le voy a On peut adorar, l'adorer. porque Él tiene control Parce qu'il a contrôle. de mi carga, Des de charges, mi moi. situación. Des situations. Es más, Et encore, no tengo carga. Moi pas de charge. Todo lo he puesto Et tout ça, sobre Jesús. vous mettez sous Jésus. Aleluya. Alléluia. Por eso voy a imposar mi Et ça oración, va mettre commencer prière, dando a non? Dios gloria, Bah, bon Dieu gloire. alabanza, Louange. reconocer al Señor. Reconnaître Seigneur.
humillarme ante Él. Descendre devant. Él es mi Señor, C'est le Seigneur, moi. mi Salvador, Se sauver. mi C'est Redentor. rédempteur. Alléluia. Pastor, yo también quiero sentir eso. Seigneur, moi, tu peux sentir ça. Repítelo. Répétez-le. Alléluia. Cuando yo digo, Él es mi Redentor. C'est rédempteur. Si quieres sentir lo mismo, Si quieres sentir bien bagaille, ese ¿ah? fuego que estoy sintiendo ahora, Comme ça, tu connais, hein? di, Él es mi Redentor. C'est rédempteur. Él me salvó. Il sauve. Di, Él me salvó. Il sauve. Él es mi Dios. Il Di, s'est posé. Él es mi Dis ça Dios. tout même. Il s'est Jehová es sauvé. mi pastor. Di, Il s'est Jehová es mi pastor. Dis, Jehová c'est pasteur. Nada me faltará. Moi, pas manquer Nada rien. me faltará. Non, Nada, moi, pas nada, manquer rien. nada, nada, Moi, nada, pas nada, manquer nada, rien. nada. Rien. Moi, pas manquer rien. Alléluia. Oh, gloria a Dios. Seigneur, c'est berger. Alléluia. El Espíritu Santo está aquí, aleluya. Cet esprit est ici, là. Señor, haz lo que usted quiere en esta mañana. Seigneur, fais ça le matin. Es tu iglesia. C'est l'église. Son tus hijos. C'est petit tuyau. Tú has derramado tu sangre Pour les sangs. por cada uno que está aquí. Pour nous chaque qui Y là. los que están en sintonía C'est aquí broché. son tuyos, Señor. C'est pour eux, Tú eh. conoces necesidades. Tú conoces necesidades. Espíritu Santo de Dios, El Espíritu de Dios. en esta mañana, Matin. obra en cada vida. Fais un travail dans chaque la vie. Venga tu reino. Estamos recapitulando. Le royaume vini. Establezca tu reino, Établis le royaume moi. tu autoridad, Autorité, tu poder pouvoir, en mi vida, dans la vie, sobre mi vida, sur la vie, en mi familia, la famille, en la iglesia. dans l'église, là. Establezca tu gobernación Établis gouvernation. sobre esa situación, Situation ça. esa situación que me acecha. Situation qui présente les femmes là. No tengas miedo de esa situación. Ouais, je perds situation. Establezca el reino de Dios. Établis le royaume mon Dieu. Yo establezco ahora Établis la autoridad de Dios Autoridad de Dios. sobre mi situación. Tu Aleluya. situación, ouais. La gobernación de Dios. Gouvernation mon Dieu. La palabra de Dios. Parole mon Dieu. Habla tu situación. Parlez avec situation. Mira tu situación. Mi situation. Jehová mi pastor. Jéhovah c'est berger moi. Nada me faltará. No pas manquer rien. Él me guiará. La guide. Me pastoreará. Junto a haga de reposo. Non, gloire pas préposer notre gloire. En lugar de licaros pastos. Non, lieu côté qui c'est vert. Para descansar. Il fait me reposer. Tu esposo te va a decir. Et après va dire. Tu esposo te va a decir. Et monsieur va dire. ¿Con quién estás hablando? À qui est-ce parler là? Estás hablando así. On va parler comme ça. ¿Qué hay ahí? Qui ça qui est là? Estoy hablando de mi situación, no estoy hablando contigo. On va parler avec situation moi. Y tú eres de Dios Et también. même tous ces petits bon Dieu. Diablo, suéltalo. Diablo, quítelo. Reclama tu vida. Reclame la vida. El reino de Dios sobre tu Royaume vida. mundial sur la La vie. autoridad de Dios sobre tu Autoridad vida. mundial sur Tú la eres vie. salvo Ou sauvé. en el nombre de Dans Jesús. le nom de Jésus. Deja de ser llorón, ser un cristiano de verdad. Si c'est pas nous qui a crié, ou c'est un vrai chrétien. Venga tu reino. Que le royaume a venu. Establezca tu reino Établis le royaume en esta mañana. matin. Por cada culto yo oro a Dans Dios chaque service, je prie mon que Dieu. establezca su reino. Établis le royaume. El reino de Dios. Royaume mondial. Padre, Hijo y el Espíritu Santo están aquí. Papa, Peter, l'esprit est là. Alabanza al Señor. Ángeles están aquí. Anges là. Querubines están aquí. Chérubins là. La gloria de Dios está La aquí. gloire de Dieu là. ¿O no? Oui ou non? Y no seas como Jacob. Et pas tant que Jacob. Jacob dijo, Jacob dit. aquí era la puerta del cielo. Et là, c'est porte ciel là. ¿Qué dijo? Qu'est-ce qu'il dit? Casa de Dios Caille bon Dieu. y puerta del cielo. Porte ciel là. Y no lo sabía. Pas comme ça. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque se durmió. Parce qu'il a dormi. En tanta gloria se duerme Non, la il a gente. paquet de gloire ça, il a dormi. ¿O no? Oui ou non? No seas como Jacob. Pas fait que Jacob. Alabanza al Señor. Cristo vive. Christ vivant. Cristo reina. Christ régnier. ¿Qué dice? Qu'est-ce qu'il dit? Hágase tu voluntad. Faire volonté. Oh. La voluntad de Dios Volonté bon Dieu. en nuestras vidas. Dans la vie nous. Alinear nuestra voluntad con la de Dios. Nous arrangeons bien aligner la volonté nous avec volonté bon Dieu. Es bueno toda mañana, todo mañana, Les bon tout matin, chaque matin. decirle al Señor, Oui, Seigneur. este día Justa. yo quiero hacer tu voluntad. Moi je veux faire volonté. Oh. Estamos recapitulando, vamos On va rápido. repasser, on aller bien vite. Amén. El pan
nuestro de cada día. Et pain nous besoin chaque jour. Ahora vas a pedir, Qu'on a pas demander. pero como conviene. Mais Porque después de toda esa adoración, parce qu'après toute adoration ça, amén, de adorar al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ou adorer papa petit dans son esprit, establecer su établir reino, royaume, que su voluntad se volonté cumpla. accomplie. Y ahora usted llega a la parte de pedir. Qu'on a arrivé dans partie pour demander. Ahora usted va a pedir como conviene. Qu'on a pour demander Jean qui est avantageux. Pero si usted hubiera comenzado su oración, Mais si vous commencez à prier là, usted hubiera pedido vous commencez à demander la mitad del mundo. dans mi-temps demi monde là. Y tal vez 90% no conviene. Peut-être 80% de capable pas avantageux. Pero ahora Mais qu'on y a, ya el Espíritu Santo tomó control de su oración. pour contrôle sur prière là. Ya usted está adorando allí. Qu'on a adoré là. Amén, hermanos. Dios, dame el pan de hoy. Bon Dieu, moi pain journée Y aujourd'hui. ahí usted empieza a pedir, Là, commencez à demander. a poner sus cargas Mettez charge yo delante del Señor. devant le Seigneur. Si aún hay. Si jusqu'on y a gagné. Porque a veces llegamos aquí, Parce que des fois nous pero là, ya Dios tomó control. bon Dieu qui t'a pas contrôle déjà. Tenemos la confianza, La confianza, la seguridad que Sécurité. Él tomó todo. Il prend tout. El orar en el Espíritu. Prier, n'a prier en esprit. Después viene, perdónanos nuestras deudas, hermanos. Après, il vient pour pardonner péché nous, frère. Alabanza al Señor, amén. Aquí usted se lava en la sangre de Cristo. Et là, on l'a avec Saint Jésus. ¿Cuál va la palabra del Señor? No, pastor, yo empiezo a lavarme en la sangre de Cristo. Non, parce que moi commencer avec la vie avec Saint Jésus. Que Dios no está contigo. Et Jésus pas avec vous? Bon Dieu pas avec vous? Está contigo. Il est là ou bien pas avec vous? Antes de llegar aquí a rodearte, lavarte en la sangre. Avant d'arriver là, mettez à genoux. ¿Dios no está contigo? Bon Dieu pas ensemble avec vous? ¿No eres hijo de Dios? Ou pas petit bon Dieu? ¿Él no te escucha? Il pas tendre, pas écouter. ¿Qué dice? Entrar mis puertas lavándote en la sangre de Qui Jesús. ça le dit? Rentrer dans la porte là, laver avec Saint Jésus? ¿Qué dice? Qui ça le dit? Entrar mis puertas, mis Rentrer atrios. dans la porte moyo, porte là comme yo? ¿Qué dice? Qui ça le dit? Con alabanzas. Avec louange. Seguimos. On continue. Ya hemos visto ampliamente esto. Et nous parler de ça en pleinement. Y nos metas en tentación. Amén. Et pas mettre nous dans la tentation. Guárdanos. Protégez-nous. De situaciones difíciles. Situation difficile. Yo. Guárdanos, oh Dios. Prends soin, protégez-nous, bon Dieu. Alabanza a Jesús. Amén. Y después termina con otra adoración al Señor. Après, il termine avec l'autre adoration au Seigneur. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria. Parce que le royaume, pouvoir et la gloire, c'est pour vous-même. RPG. Tuyo es el RPG. Li comme RPG. RPG. Amén. ¿En inglés así? ¿En criol? ¿O de inglés? La créole, c'est RPG. RPG. Ah, pasó el pimiento. RPG. Reino, poder, gloria. Amen. Royaume, pouvoir, gloire. Alabanza al Señor. RPG. Amén. Tuyo es el reino, C'est pour le royaume, el poder pouvoir y la gloria. et la gloire. Amén, hermanos. Si no sabes qué orar, recuerda RPG. Si vous par contre pour prier, eh bien songez RPG. Amén, hermanos. Romanos 12:12. Romains 12, 12. El Espíritu Santo Cet esprit là, nos ayuda, l'a hermanos. aidé nous frères sem. Amén. Hay oraciones que son contestadas inmediatamente. Il y a une prière qui pas répondre immédiatement Hay oraciones que tienen un tiempo, un proceso. et il y a une prière tout qui prend un temps, un processus. Romanos 12:12 dice: Romains 12, 12 il dit gozosos en la esperanza, qui est content ou bien en joie, dans l'espoir, dans l'espérance. sufridos en la tribulación, Souffrir dans la tribulation, constantes en la oración. constante dans la prière. Amén. Gozosos en la esperanza. Content dans l'espoir. En holandés se dice: wees blij over de dingen die nog zullen komen. Content pendant n'attend Amén. avec espoir. Pues está contento Et bien, nous content sobre tocante las cosas sur ces bagailles que han de venir. qui viennent pour venir. Eso es fe. C'est ça qui c'est la foi. Eso es orar en el C'est ça qui c'est Espíritu. prier en esprit. Alabanza al Señor. Alléluia. Alabanza al Señor. Continuamos. El Espíritu Santo Cet esprit là, nos da il perseverancia va nous persévérance sobrenatural surnaturelle en la oración. dans la prière. Cuando usted logra Là qui ont réussi, orar en el Espíritu, prier en esprit, Él te motiva a seguir, la motive pour continuer. seguir clamando, Continuer aider. seguir orando. Continuer prier. Amén. Hasta que Dios Jusqu'à ce que bon Dieu contesta lui réponde. esas peticiones Et puis prier là, que convienen. qui est avantageux, Hay creyentes Y croyants, que yo, se entregan demasiado rápido qui remet trop vite en la oración. dans la prière. Pero usted tiene que persistir Mais on doit persister en la dans oración. la prière. Amén. Daniel oró
21 días Daniel te prié 21 jours. sin detenerse Sans camper, sans hasta suspendre. recibir su Jusqu'à contesta. ce qu'il ait recevoir la réponse là. ¿Cuándo para alabar al Señor? Amén. El Espíritu Santo Cet esprit là, mantén tu oración vivo en tu corazón. qui veut prier là vivant dans cœur. Usted está en su casa, Ou là caillou, está haciendo lo que tiene que hacer, ou faire ça que pour faire. pero siente la comunión del Espíritu Mais Santo. on sent communion cet esprit là. Siente el fuego. Ou sent du feu. Siente la presencia del Ou Señor. sent présence Seigneur. Está contigo. Il est avec vous. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, frère. Es otra dimensión. C'est une autre dimension. Es no solamente saber que hay un Dios, C'est pas seulement connaître qu'il y a un bon Dieu, es sentir la presencia del mais Señor. je sentis présence Seigneur. Adán y Eva sabían que había un Dios, Adam, Ève te connaît qu'il y a un bon Dieu. pero ese Dios caminaba todos los días con ellos en el huerto de Edén. Mais bon Dieu te connaît marcher chaque jour ensemble avec eux dans le jardin d'Éden là. Y ese Dios quiere caminar con nosotros. Bon Dieu, ça livre le marché avec nous. Quiere estar entre nosotros. Livre dans mi-temps nous. El ser humano lo hace difícil para el Señor, Les hommes font difficile pour Seigneur. pero Él quiere estar. Mais livre pour là, Él es un Dios santo. c'est un bon Dieu qui saint. Por eso cuando sacó su pueblo de Egipto, C'est là qu'il retire le peuple en Él Égypte. hizo un tabernáculo Il fait un tabernacle en medio del desierto. dans mi-temps désert. El pueblo estaba alrededor Le peuple a été entouré. porque Él quiere Parce que Él voulait. estar en medio de su Pour pueblo. le mi-temps peuple là. Alabanza al Señor. Pero había un impedimento, Mais il y a un impedimento, un empêchement. porque es un Dios santo. Parce que c'est un bon Dieu saint. Pero Él quiere tanto estar en nosotros, con nosotros, Mais livre pour le mi-temps nous en pile comme ça. que mandó a su Hijo Il Jesucristo voit morir en Jésus la petit Dieu cruz. mourir sur la croix. Que mandó a su Hijo Jesucristo morir en la cruz. Il voit Jésus petit Dieu mourir sur quoi? A derramar su Il sangre verse sang. para estar en nosotros, Pour nous-mêmes. para estar con nosotros. Pour là que nous. Dios quiere estar contigo. Bon Dieu voulait avec Él quiere que usted lo siente en esta Il voulait mañana. pour sentir la présence le matin. Para alabar al Señor. El Espíritu Santo Cet esprit, mantiene tu oración viva en tu Et qui corazón. veut prier la vivant dans le cœur. Él te La recuerda faire songer para orar pour prier. cuando olvides. Les oublier. ¿O no? Amen. Él te llama a la oración. La prière vient dans la prière. Amén. Usted pasó todo el día, pero usted siente el Espíritu Santo. Vous passez, Usted pasó todo el vous día passez toute journée hein, sin orar sans prier en tus cosas, dans les affaires. Yo. quehaceres Bagaille que vous faites o sobre tu teléfono. ou bien dans le téléphone. ¿O no? A veces no hacemos nada, Et donc, nous ne pas faire rien. pero estamos ahí. Si hay algunos cristianos que alzan su mano, Si quelqu'un qui lève main, usted ve su dedo aquí lleno de músculo, ou capable de doit là un paquet de 20 qui sortent là-dedans porque lo usan para el teléfono. ¿eh? parce qu'ils utilisent pour le téléphone. Así está en Facebook. C'est comme ça dans Facebook. Y horas van pasando. Et puis les a passé. Mamá, ¿hay comida hoy? Oh, oh. Sí, más rato, más rato. Maman, que mange jeudi ah? Alabanza al Señor. ¿Ah, no? Oui ou non? El esposo llega a casa Monsieur arrive à la caille y el dedo está moviendo. et puis l'autre là, la fait El Espíritu Santo nos recuerda orar. c'est aller songer pour prier. Nos llama a la Il oración. est dans la prière. Usted se siente extraño Vous êtes étrange. cuando pasa un día o más sin Et on oración. joue bien plus passer sans la prière. ¿O no, hermanos? Oui ou non? El Espíritu Santo da fe cuando usted duda. Cet esprit a libéré la foi, les douter. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Por eso hay que tener abundancia de la gloria de Dios en nuestras vidas. Tout ça nous doit gagner gloire bon Dieu en abondance dans la vie. Él te ayuda a perseverar cuando quieres entregar. Les livres aider à persévérer, les que vous voulez remettre. Alabanza al Señor. ¿O no? Oui ou non? Hay personas Gen moun yo, que han pensado yo pensé que no iban a llegar hasta acá. et yo pas jamais capable de là. Amén. Que iban a quedar. ¿O no? Hay personas. Gen moun yo, Yo hablé con una persona on a parlé avec le monde. y desde 6 años atrás pensó que no iba a llegar. Depuis 6 ans passés, tu penses pas la privé. Y ya ha pasado 6 años. Et 6 ans passés. Reprenda al diablo. Réprimande le diable là. Llénate de Dios. Remplis à bon Dieu. ¿O no, hermanos? Amen. A veces sentimos eso. Et parfois nous No, disons no ça. vamos a llegar a diciembre. Oh, on va pas arriver mois de décembre. Ya estamos en julio, hermanos. Et nous sommes en juillet déjà, frère monsieur. Llegaste diciembre, vas a llegar a otro diciembre. Et on va priver décembre, on va priver dans l'autre décembre. Dios tiene tu mano derecha. Bon Dieu qui met droit tout. Là, Amén, hermanos. Job dijo, Job dit, mi justicia tengo moi agarrada, qui justice me kembe. no lo On soltaré. pas laisser le tomber. Pero Job se equivocó. Mais Job s'est trompé. Era Dios que tenía su mano C'est agarrada. bon Dieu qui te gagne le kembe. Y él sentía Il te sentit. que Dios lo tenía Que vous te allí. gagne là. Y por eso él dijo, Como está ali, mi dit, justicia tengo Moi agarrada kembe justice moi dit. y no lo soltaré. Mais pas laisser le Mi tomber. Dios no me Bon suelta. Dieu n'a pas laissé. ¿Qué dice con su mano derecha de su justicia? Il dit avec main droite de justice li. Los que son, no zurdo, otro.
¿Cómo? Derecho. No, mano derecho, ¿qué se dice? Los que son derechos, Et ça qui est à droite, amén, tienen más fuerza en su mano derecha, ¿o no? il y a plus force que main droite. Su mano derecha. Main droite, main droite. Alabanza al Señor. Y Dios dice que nos agarra con su mano derecha su justicia. Mon Dieu dit qu'il vient avec main droite justice li. Dos cosas. Deux bagailles. La mano derecha tiene más fuerza, ¿o no? Main droite qui a plus force, oui ou non? Cuando usted camina con su niño, Les gars marchent à petit tout, usted tiene su mano derecha ou agarrada, qui là avec main droite tout. calle, Si tombe, se lo levanta, si ¿no? tombe ou lever. A veces, semana Iraida no está de vacaciones. Et c'est ira pas là, il y a vacances. Cuando su hija, más chiquita, les petites filles là qui pipiti là, Joaida, amén. Joaida. En aquel tiempo teníamos muchos niños en la iglesia. Et à l'époque ça nous était un pile petit monde piscine dans l'église là. Amén. Teníamos un local chiquitito, no sé quién estaba allí en Chalfite en ese tiempo. Nous avions un local qui était tout petit comme ça, Lleno de niños. chargé avec petit monde petit. Amén. Para predicar allí, Pour prêcher là, ay, uno sale cansado. vous sortez fatigué. Y Joaida viene delante así, Eh bien, Joaida est venu devant comme su ça. madre se levanta de allá Maman levé par derrière, y lo agarra de la mano. il kembe la main. Ella se deja caer Et puis il est tombé comme ça. y deja sus pies así Il était pied comme ça. y su mano lo arrastra así. Et puis mais la traîne. Amén. Esa mano derecha tiene fuerza. Mais ça qui est force là. Así Dios C'est comme ça, bon nos Dieu. tiene agarrada. Il y a un Su kembe mano derecha. avec main droite. Por eso no te has Vous caído. ne pas tomber. Por eso, aunque te sentías débil, Vous même sous cette faible. no fuiste al mundo. Vous parlez pas dans le monde là. Dios te tiene Parce que agarrado. bon Dieu qui est un Su kembe. mano derecha es poderosa. Main droite pouvoir elle. Pero aparte de eso, A partir de ça, a su derecha la main droite li, está quién? là, Jesucristo, Jésus-Christ là. el Rey de Reyes, Roi tout el royaume. Señor de Seigneur tout Señores. Seigneur yo. Vamos a alabar al Señor. El Espíritu Santo te ayuda a perseverar L'esprit appelle de persévérer. cuando quieres entregar. Là, vous voulez remettre. Alabanza al Señor. Luego dice Santiago 5:16. Regardez qui ça, Jacques 5, verset 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros Nous devons confesser aux frères l'une à l'autre y orad unos por otros et prier l'une pour l'autre. para que seráis sanados. Pour capable guérir. La oración del justo, Prière yon moun jis. la oración eficaz del justo, Prière efficace yon moun jis. amén, puede mucho. Capable de faire un pile. Orar unos por otros. Prier yon pour l'autre. Porque Dios está en usted, Parce hermanos. que bon Dieu, dans vous même frère. Usted tiene esa autoridad. Ou avez autorité. Confesaos sus ofensas unos a otros. Confessez yon à l'autre. Oración en el Espíritu. Prière en esprit. No estás orando solo. Ou pas prier pour compte. Ya lo hemos dicho, hermanos. Nous déjà dit ça. Cuando estás orando en el Espíritu, Là, prier en esprit. te unes con Jesús Ou unis avec Jésus. en la intercesión Dans l'intercession para otros. pour l'autre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cuando logras Là que vous réussissez. entregar esa oración Remettre prier ça. al Espíritu Santo, Dans cet esprit. ahí está Jesús C'est también là Jésus et tout. intercediendo por nosotros. Il a intercédé pour nous. El Espíritu Santo te da conocimiento L'esprit a libre aux connaissances. sobrenatural Surnaturel. cómo orar por personas que usted ama. Comment pour prier pour un monde qui aurait aimé. Amén, porque tal vez Parce que peut-être, están pasando por il a situaciones passé une situation que usted no conoce. que vous ne connaissez Pero si el Espíritu Santo está orando por medio de pas. usted, Les esprits qui prié par moyen de vous-même, Él te revela cosas. la préférée au bagaille. No para usted sentirse profeta Et parce que il va pas pour ça que un prophète. o adivina Ou bien on va pas deviner. o para que sabes que Dios me dijo. Ou va parler de qu'on est bon Dieu dit. Usted no lo va a creer. O pas No, no es para hacer redu. Non, c'est pas pour faire tripotaille. Es para clamar, C'est pour relayer, para interceder pour intercéder por esa pour persona. le monde là. Vamos a alabar al Señor. Intercesión en el Espíritu Intercession en esprit, no es oración general. c'est pas la prière Pero el générale. Espíritu Santo Cet esprit là te da cosas específicas qui va aussi des bagailles spécifiques de la persona des monde là para orar por él. pour prier pour lui. Amén, te revela. Il révèle au. Pone esas cosas en ti. Pour bagaille ça de sentir dans même. Por eso cuando estás de rodillas Pour ça aller au sujet nous, y comienzas a orar commence à prier, y el Espíritu Santo toma control, l'esprit a pas contrôle. ahí viene y usted va. Et là le vini, vous commencez à aller. Amén, su oración sube. Priez là, li monter. Vienen las palabras Et parole va venir. para usted clamar. Pour qu'on brûler. Amén, hermanos. Creo que hemos experienciado eso en nuestras vidas. Moi crois que nous fait expérience dans la vie nous. Y esas ocasiones Et occasion ça yo, tienen que ir aumentando en nuestras il doit vidas. continuer à augmenter dans la vie El nous. orar en el Dans Espíritu. prier en esprit. El Espíritu te muestra las batallas espirituales Cet esprit là, il montre une bataille spirituelle yo. y te muestra cómo orar para que tengan una salida. Il montre comment pour prier pour qu'il y ait une sortie. Alabanza al Señor.
Y por eso a veces usted se encuentra C'est pour ça qu'il faut rencontrer. orando y reprendiendo por una situación Alors, on prie pour une de situation. una persona. Des gens là. Usted no entiende por qué, Ou pas comprendre pour qui ça. pero el Espíritu Santo Ese espíritu, te guía. Les guider. Alabanza al Señor. Dios te mostrará Bon Dieu va montrer. qué te está estorbando Qui ça capable pécher. y contra qué Et contre qui ça. o quién tienes que hacer tu oración. Ou bien qui moun, pour qui moun besoin faire prier ça. Eso es muy importante, hermanos. Ça très important frère Samuel. A veces Il y a des parfois hay un ambiente muy lindo dans une ambiance qui est bien belle. y la persona que está presidiendo Et mon qui a présidé, no está en el espíritu il va en esprit. y comienza a reprender Il commence à réprimander. y no hay que reprender en ese momento Non, moment ça pas pour réprimander. que ya el ambiente está listo. Parce que l'ambiance est déjà prêt. Alabanza al Señor. Pero cuando estás en el espíritu, Mais là qui est en esprit, amén, Él te guía Le guide. y ahí vienen las palabras. la parole va venir. Él te muestra. Il a montré. Porque el diablo tiene una ventaja sobre nosotros. Parce que le diable a un avantage sur nous. Él es espíritu. C'est l'esprit. No lo podemos ver. Nous pas capable de voir. Amén. Si el diablo fuera humano, Si le diable était être humain, bueno. Breaking news. breaking news. En la iglesia Novel. de Movimiento Misionero Mundial allá en Macario Calle Santiago 69, Dans l'église mouvement missionnaire mondial dans Riel, Macario Kai, 69, 69. la policía tuvo que acudir rápidamente La police est arrivée bien vite. porque los hermanos se volvieron locos. Parce que frère, c'est yo vin fou. Porque el diablo se presentó Parce que le diable a présenté. y le dieron una baliza. Et puis il frappé avec coup, battu. Si el diablo era visible o Si le no, diable était visible. uno podía ver el diablo. Vous êtes capable de diable là. ¿O no, hermano? Pero qué pena. Mais qui la peine. Pero el Espíritu Santo sí lo ve. Mais cet esprit, ah oui, il est. Por eso tenemos que estar en el Espíritu Pour ça, nous devons en esprit. para saber batallar. Pour nous connaître bataille. Hay un don de Il y a discernimiento un don de discernement. para discernir Pour discerner en la parte la espiritual. partie spirituelle là. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Dios te mostrará Bon Dieu va démontrer. lo que está Il va estorbando, montrer ça quand péché. contra qué o qué tienes que hacer tu oración. Contre qui ça ou bien qui moun besoin faire prier ça. Si hay altares de brujería, Él te va a mostrar. Si il y a l'hôtel de magie, il va le montrer. Y vas a destruir esos altares. Il va détruire l'hôtel ça yo. Una vez, hermano Zúñiga estaba predicando en un lugar, una campaña, Yon frère Journaliste a prié dans a prêché dans une campagne. un barrio, un lugar Pour terrible. réveiller dans une zone qui est terrible. Alabanza al Señor. Amén. Y de repente era una cancha de básquetbol o fútbol, no sé de qué. Sans attendre, c'était sur un terrain de football ou un basketball. Estaba llena de gente. Il était plein de monde. Amén. Y de Et repente, puis sans attendre, él predicando, il a pendant la prêcher, él vio il ouais, que toda la gente se ¿cómo? Dispersé. tout le monde disparaît. Desaparecieron. Tout le monde disparaît. Pero veía solamente 5 personas quedaron. Mais il y a 5 personnes seulement qui étaient. El Espíritu Santo dijo, C'est l'esprit a dit, esos son los brujos que están presentes. ça c'est divin qui là qui est présent là Amén. Para estorbar el culto. pour empêcher service là. Hicieron un conjuro. Il fait un Conjuro. conjuro. No me digas que no sabe qué es conjuro. No. Israel. Hicieron una brujería. Ah, il fait une magie. Amén. Él viene del lugar donde tienen conjuro por todas partes. Amén. Entonces, te digo, hicieron conjuro. Eh bien, il fait magie lui. Cuando pongas la mano sobre ellos, Il met main sur eux para que esa maldad te entre a ti. pour méchanceté le faire capable rentrer dans le monde là. Y Dios le mostró. Puis bon Dieu montrer. Amén. Toda la cancha quedó vacía. Et tout terrain a été vide. Eso estaba viendo él. Lui-même il a pour ça. Y solamente esos 5 brujos. Et seulement 5 divinos ça a été Y él recruté. levantó su voz. Qui était levé voile. Y el Espíritu Santo le preguntó qué hacer. Le dejó en su mano qué hacer. Il levé voile, il dit, il quittait dans main, il dit qui ça pour le faire. C'est l'esprit a dit qui ça pour le faire. Y dijo, Et il dit, yo los vi. ¿Cómo que? Yo le estoy viendo. moi ouais, m'a regardé. Los vi, algo así. Il était ouais. Y envió ángeles Il ouais anges que los golpean qui t'a battu, y los traen al altar. qui t'a venu avec le Y de l'hôtel. repente vieron a esas 5 personas C'est ça, 5 moun yo fini. como
estaban actuando Et bien comme il a fait action, il a como pas si fueran muchas abejas le estaban picando. Tant que c'est monde qui c'est miel qui t'a piqué yo. Pero eran los ángeles Mais c'était des anges golpeándolos qui t'a battu y yo. trayéndolos al Venir altar. avec eux devant l'autel. Alabanza al Señor. Nosotros no podemos ver al diablo Nous-mêmes nous pas capables de ni diable. los demonios. Ni démon yo. No lo quiero ver tampoco, Ni pas vle wel tout. pero sí lo podemos detectar. Mais nous capable détecter Don de discernimiento. dans le El discernement. Espíritu Santo sí los ve L'esprit a oui well. y él te va a Et decir, bien il va le dire. ahí hay tal cosa, Là que tel bagay. ahí hay tal cosa. Là que tel bagay. Ese borracho que tiene por esposo. Et t'as fait à ça, c'est lui mon gain comme Aïe. Magou là. Ayer entró y 2 demonios entró con él Et también. bien démon a rentré dans lui-même, il rentre avec tout. Amén. Usted dirige su Ou oración. diriger prière là. El Espíritu Santo quiere mostrar L'esprit a montré yo. hasta esos demonios. Même démon yo. Usted dice, demonio, sal de Les aquí. démons sorti là. No, tú quédate, los demonios que trajiste. Sal de aquí. Non, c'est pas vous, même rester là. Démon sorti là. Amén, hermanos. Uno puede orar directamente. On va prier directement. Alabanza al Señor. Dios te muestra eso. Bon Dieu va montrer ça. Es ir en otra dimensión. C'est aller dans l'autre dimension De repente los ves, sans attendre que los ouais, sientes, Où sont-ils? sabes dónde están. ou connaît côté lié. Claro, para alabar al Señor. Un ejemplo de oración. Un exemple de la prière. Un ejemplo. Un exemple. Para pedir al Espíritu Santo tomar control de nuestra vida de oración. Pour demander cet esprit à prendre contrôle sur la vie de la prière. nous. Ese Espíritu Santo, Et cet esprit là, entrego mi vida de oración a ti. m'a remettre la vie de la prière dans vous-même. ¿O no, hermanos? Ahora que sé Qu'on y a qui me connaît, que Él viene a tomar control, qu'il a venu prendre contrôle. porque mira lo que dice acá. Parce que regardez qui ça le dit. Espera un momento. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros, L'esprit a même l'a intercédé pour nous. que el Espíritu viene en nuestra ayuda. L'esprit a venu pour l'aider nous. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Parce que si on examine quel est l'esprit là, Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? et pour ça besoin de faire alors. Tengo que entregarlo a Él. Besoin de remettre dans lui-même. Bueno, para el Señor. Amén, hermanos. Entonces, Eh bien, tenemos que entregar una oración, ejemplo de oración, nous devons remettre la prière nous. donde entregamos Nous devons remettre dans la prière. la oración al Espíritu Santo. Remettre la prière dans cet esprit. El Espíritu Santo, te entrego mi vida de oración. Cet esprit a remettre la vie prière moi. Mi vida de oración te entrego a ti. Vie prière n'a remettre dans main. En inglés me habla más surrender. Amén. Entregar. Rendre, qui mène remettre. Alabanza al Señor. Entregar es cuando uno no está peleando más. Remettre c'est qu'elle est on pas goût encore. Entregar es también cuando estamos peleando Remettre par exemple n'a goumé là, y usted tiene más astucia conmigo. on capable de plus risque passer. Usted era más mundana, entonces sabe pelear, yo no. Peut-être dans moderne moi pas. Y yo, ok, ganaste, me entrego. Et puis moi dis OK, on gagne, me remettre balle, me Usted no remettre. pelea más. Moi pas goumé encore. Usted entrega. Moi remettre. Alabanza al Señor. Porque a veces estamos peleando contra Dios. Parce que des fois n'a goumé contre bon Dieu. Luchando N'a contra lutter Dios. contre bon Dieu. Dios dice, dame eso. Vous dites bah moi ça. Suelta eso. Laisse ça. Deja Si eso. te bagaille ça. Y estamos. Dis nous là, Amén. No confiamos a Dios. nous pas confier bon Dieu, Pero entregar. mais nous devons remettre. Espíritu Santo, te entrego mi vida de Je oración. suis m'a remettre la vie No esprit de la prière moi. quiero orar oraciones mentales más. Moi pas veut prier en prière mentalement encore. Según mi lógica. Selon logique moi. No. Non. Mi lógica me puede decir otro. Logique est capable de dire l'autre Pero bagaille. Dios puede estar pensando algo diferente. Mais bon Dieu même capable de penser un bagaille qui est différent. Alabanza al Señor. Quiero orar desde tu corazón. Moi veux prier depuis cœur, depuis dans cœur. Desde el corazón de Dios. Depuis dans cœur bon Dieu moi Amén, prier. hermanos. Alabanza al Señor. Porque Dios tiene cosas para nosotros. Parce que bon Dieu qui bagaille ça pour nous. Cosas buenas. Bon bagaille. Pensamientos de bien solamente. Bon penser seulement. Enséñame a orar en el Espíritu. Apprendre à prier en esprit. Enséñame a orar conforme la voluntad de Dios. Apprendre à prier selon volonté bon Dieu. ¿Cuántos quieren eso? Combien de monde qui veut ça? Amen. Dame valentía, Fais-moi vaillant, coraje courage. para orar oraciones Pour moi poderosas. faire prière qui a pouvoir. Dame la fe Dame la foi para creer pour me croire y esperar et espérer bien temps. contestas Une sobrenaturales. réponse surnaturelle. Todo eso va junto, hermanos. Mais ça va aller ensemble, frère Sam. Entonces, es un círculo
que va para arriba. Et puis c'est un sec qui a monté. Porque cuando oras en el Espíritu, Parce que là que prie en esprit, eso aumenta tu fe. ça lui augmenter la Te foi. da más deseos para orar. Il a plus envie Y pour así prier. usted sigue. C'est lui continuer. Más oración, Plus prière. más fe. Plus la foi. Jesús dijo al Padre con su hijo lunático, Jésus dit papa qui a gagné une petite maladie malcadia. ese género no sale Et Jean de démons ça va pas sortir. sino con ayuno y C'est pas oración. avec jeûne et prière. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues orando Y después de en prier, el Espíritu, en el Espíritu, ahí sube, la almonte. subir de oración, Porque la vie prière su là, fe, la foi, y eso, et ça, amén, te motiva la motivé a orar más. pour prier plus encore. Cuando no oras, Là on va prier, tu fe mengua la foi descend y vas bajando. et la descend. Menos vas a orar, menos vas a orar. Moins sous prier, moins tu descend. Amén. Y tu fe va bajando. Et la foi descend. Y en vez de orar el Padre Nuestro, Au lieu de prier Papa nous, vas a orar el Ave María. on va prier Ave Maria. Adórate Dios. Cristo vive. Christ viva. ¿Qué? ¿Ave María no es buena oración? ¿Ave María no es una buena oración? Ave Maria, c'est pas une bonne prière? No, es oración al diablo. Non, c'est une prière devant le diable, prière dans le diable. Porque María no hay ni un ave ni un María. María no es pájaro. Parce que Marie, c'est pas un oiseau, il n'est pas un oiseau. Y María está en el paraíso. Et puis Marie, il n'a pas paradis. María no es ningún ave. Marie, il n'a pas aucun zèle, il n'est pas oiseau. Amén. Está en el cielo. Il est dans le ciel, dans le paradis. Y no te escucha. Et puis il n'est pas attendé. Pues deje de orar el Ave María. Eh bien, suspend prier devant Ave Maria. El Padre sí te escucha. Mais papa, oui, a écouté. Seguimos con la oración. A continuer avec prière. Te entrego mi lengua. Ma première langue, moi. Eso es una oración. Ça, c'est une prière. Es un acto de entrega total. C'est un acte de remettre total. Amén, hermanos. Te entrego mi lengua. Ma première langue, moi. ¿Por qué hay que entregar tu lengua? Pour qui sont al besoin de Espíritu remettre Santo? langue? ¿Por qué? Pour qui ça? Cuando usted habla lenguas, Là, vous parlez langage, yo. necesita estas lenguas. Vous besoin de langue, ça. Esta lengua se mueve de dos maneras. Langue, ça, il fait mouvement de deux façons. De acá Depuis là, o de acá. ou bien depuis en bas ici. Amén. Cuando mueve de acá, Là, qu'il fait mouvement depuis là, esa mente manda señales mais moi, ça va signe. y la lengua habla de bla. Et puis langue, là, c'est qu'il fait là, là, là. Pero de acá Mais depuis là, es el Espíritu Santo es el Espíritu, que toma control qui prend contrôle de tus cuerdas la vocales gorge y de tu lengua. et puis langue. Pon esa lengua en la mano del Señor. Mettez langue, ça, dans la main Seigneur. Y si tienes lenguas largas, ponlo en la mano del Si vous Señor. avez une langue longue, mettez-le dans le plat, mais bon Dieu. Se lave la sangre de Cristo. Et lavez-le avec sang Jésus. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Amen. Te entrego mi lengua, Señor. Seigneur, va mettre une langue, moi. Para creola. Lengua largo. A ver si, no para malo, chismoso, no está para malo. Lengua. No, está en un momento está mal. Amén. Te entrego mi mente. Ma première tout mémoire. Te entrego mi corazón. Ma première tout cœur, moi. ¿Estás de acuerdo, los que oran, estás de acuerdo que hay que entregar tu mente al Señor? Ça veut dire prier ou d'accord qui va mettre mémoire au Seigneur. Una mente cargada no puede adorar a Dios. Et mémoire qui chargé, pas capable d'adorer bon Dieu. Por eso cuando ponemos la armadura, Vous êtes là qui nous habillés, nous examen. ponemos el yelmo de la Nous salvación. mettez casse délivrance là. Cubrimos nuestra Nous mente couvrons mémoire con nuestro Salvador, avec Sauveur, nuestro Señor. avec Seigneur noir. Amén, hermanos. Te entrego mi On corazón. remet tout cœur. Ay, nuestros corazones a veces hay tantas cosas. Dans lequel nous avons fait un paquet de bagailles. Pero soy cristiano, entregué mi corazón al Señor. Les chrétiens besoin de remettre cœur au Seigneur. Engañoso es el corazón Cœur c'est lui-même qui va plus mentir más que todas las cosas. que toute l'autre bagaille. Alabanza al Señor. Y si usted no entrega su corazón al Señor, Si vous parlez de Seigneur à cœur, aunque es cristiano, même si vous êtes chrétien, tu corazón te puede sorprender cœur capable de avoir une surprise en este camino. dans chemin ça. Amén. La hermana tiene lengua larga, pero no para hacer chisme, C'est à pero para hablar mucho. Ora por medio de mí. prier par moyen de moi-même. Usted ora al Espíritu Ou Santo. prier dans cet esprit. Ora por medio de Ou mí. prier par moyen de Amén, hermanos. Intercede por medio de mí. intercéder par moyen de moi-même. Alabanza al Señor. Yo no quiero perder mi tiempo. Moi pas perdre du temps.
Amén. Si puedo llegar así a mi casa, Regarde, vous comme ça la caille, moi. ¿por qué tengo que dar la vuelta? Pour que ça besoin de virer. Porque la esposa quiere ver. Parce que madame, peut-être dit, Usted sabe, las mujeres a veces. vous connaissez, mesdames, vous connaissez parfois. ¿Por qué vas a casa tan rápido? Vamos a dar vuelta. Pour que ça va aller la caille vite comme ça, nous faisons virer. Y pasaban por el mismo malecón. así. Et passer dans le même Qué côté. lindo. 20 años viendo lo mismo. Ah, Qui belle, retourner encore même côté. Oh, même. amén. Y lo complacemos, ¿o no, hermano? Nous faisons plaisir, oui ou non? Alabanza al Señor. Pero si estás solo en el carro, no, Julie. Mais si vous pouvez dans la machine, oui ou non, frère Julie? Si puedes llegar así a Vous pouvez casa, arriver la caille comme ça, ¿qué puedes dar la vuelta? pour que ça vous virer, bon. Amén. Si el Espíritu Santo intercede por mí, Je suis à la intercéder pour moi, pas moi. ¿por qué tengo que hacerlo diferente? Pour que ça a besoin de faire ça différent. ¿Por qué tengo que hacerlo difícil? Pour que ça a besoin de faire difficile. Es que soy experto en la Et oración. parce que moi, je suis expert dans la prière. Sí, a usted estoy hablando. Oui, à vous-même, m'a parlé. Experto en la oración. Expert dans la prière. Deja el Espíritu Santo tomar control de tu oración. Quittez cet esprit à prendre contrôle sur la prière. Usted le dice, intercede por medio de mí. Ou dit intercéder par moi et de moi-même. Usted ve, Ouais. Dios necesita un vaso Vous devez un vaisseau, un verre. para hacer un fuente Pour ser une source. de oración, de prière, un medio un moyen, por medio del cual Par moyen de ça, llena el trono de Dios pour venir dans le trône, bon Dieu. con oración, con alabanza, La prière, louange, para Dios contestar. pour bon Dieu, va vous répondre. Parece algo extraño, ¿no? C'est un No. bagage étrange, oui ou non? Esto es poderoso, Vous dites, pour pouvoir, pero sin tu oración, mais sans prière là, Él no puede il ne peut mover. pas faire aucun mouvement. Necesita Il a besoin. su oración. Prière là. Necesita Il besoin. su fe. La foi, ou? Qué extraño, ¿no? Étrange, non? Alabanza del Señor. Nosotros Nous-mêmes, podemos limitar nous avons limité el poder de Dios pouvoir bon Dieu en nuestras dans vidas, la vie, nous. en nuestra dans la familia. famille, nous. Por eso, intercede por mí. Pour ça, intercéder pour moi. Deja que mis oraciones sean tus oraciones. Quitter prière, mais c'est prière par où? ¿O no, hermanos? Oui ou non? ¿O no, hermanos? Oui ou non, frère Samuel? Hermano, el Espíritu Santo me tiene que esperar que yo haga mi oración. Después voy a ver. Frère, si tu as besoin de temps pour faire prière, mais après, je vais Estoy hablando de oraciones que convienen, Je parle hermanos. de la prière qui est avantagée. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus, Amén. Amen. Amén, hermanos. Amen. Esta oración Et prière ça, es un acto de entrega. c'est un acte de remettre. ¿O no? Ya nos hemos entregado al Padre. Il y a de remettre dans papa. Entregamos al Hijo. Nous remettre dans petit Pero el là. Espíritu Santo. Et cet esprit là, Amén. Es quien Jesús mismo lo dijo. Jésus même lui dit ça. Yo voy. Moi, prêt à aller. En mi nombre harán maravillas. Non, non, moi, il va faire merveille. Pero el que obra esas maravillas Mais le qui va faire merveille là, es el Espíritu Santo. c'est cet esprit là. Le mandaré otro Moi, consolador. il va envoyer l'autre Él consolateur. los enseñará. Il va enseigner nous. Él los Il va guiará. guider nous. Por medio de Él, ustedes harán maravillas en mi nombre. Par moyen de lui, on va faire merveille. On a non moins. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Tus oraciones, Et prions, yo. pues, Eh bien, con esta oración, avec la prière ça, usted está diciendo al Espíritu Santo, je vais dire cet esprit là, te doy total control de mi vida de oración. m'a pas au contrôle total de la vie prière moi. Y el Espíritu Santo Et cet esprit là, va a comenzar a cambiar tu vida de il oración. va commencer à changer la vie prière là. Comenzarás a orar con una nueva valentía. On va commencer à prier avec un vent qui est neuf. Vas a comenzar a orar con una nueva fe. On va commencer à prier avec la foi qui est neuf. Vas a comenzar a orar con un nuevo conocimiento. On va commencer à prier avec une connaissance qui est neuf. Alabanza del Señor. Y cuando oras Et là, on prie, por medio del Espíritu Par moyen de Santo, cet esprit, permites que Él tome control. permettre de prendre contrôle. Tus oraciones serán más poderosas. Prière, il va gagner plus pouvoir. Tus oraciones serán más efectivos. Prière, il va plus effectif. ¿Qué quiere ser efectivo? Qu'est-ce que ça veut dire effectif? Que llegan a la meta. Il va arriver dans l'objectif là. Amén. Algo es efectivo Il va gagner effectif. cuando llega a la meta. Il va arriver dans le bien, dans le mettre là. Amén, hermanos. Tus oraciones Et prière, yo. van a estar más en línea con la voluntad celestial. Il va plus dans la ligne volonté célestielle. Mira lo que digo, más, Il dit plus. más, Plus. más. Plus. No estoy descartando tus On oraciones, va rejeter prière, yo. pero si la palabra te convence Mais si pas on la convaincre, y no sirven, et puis pas voir rien, bótalos. eh bien jetez-le. Amén. Tu oración va a estar más en línea con la voluntad celestial. Prière va plus dans la ligne avec volonté, bon Dieu qui est dans le ciel là. Y ahí está la oración. Et c'est là la prière. Est. Amén, hermanos. Preguntas Question. en esta mañana. Est-ce qu'il y a une question matin? Hermana Ingrid. C'est Ingrid. Gloria al Señor.
Cuando uno se está vistiendo las armaduras y uno llega a la espada del Espíritu, espada de autoridad y espada ya de promesa, uno puede comenzar con la espada de autoridad primero. Amén. Sí. Como usted desea. A mí me gusta un ejemplo, es ejemplo. Un amén. exemple, c'est un exemple. Cada quien puede tener. A mí me gusta en este tiempo Moi, remets dans le temps ça, comenzar con el Padre Nuestro, commencer avec papa non. porque ahí hay todos los aspectos. Parce que là, il y a tout aspect. Hay adoración, Il y hay a adoration, autoridad, il y a etc. autorité. Y después seguir con la armadura. Et après, moi, commencer, on continue avec Zamio. A veces en el medio del Padre Nuestro meto la armadura, depende cómo Dios me guíe. Et parfois, dans le mi-temps, papa nous, moi, commencer à vivre avec Zamio. Jean bon Dieu guide. Y yo sigo la secuencia de la armadura Et moi, continue séquence Zamio. que Pablo puso en Efesios Que 6. Paul mettait dans Ephésiens 6. Y cuando digo la espada, amén, Quand on a prié Zamio, me gusta la autoridad primero, moi, remets premièrement autorité. la espada de autoridad, Zam d'autorité. amén, por si acaso, Pour si en cas, si aún hay un demonio por si ahí il y a un démon là, que quiere impedir, qui veut estorbar, empêcher, amén. Entonces yo mayoría veces comienzo con la autoridad primero. eh bien, moi-même, plusieurs fois, moi, commence avec autorité. Alzo la espada de autoridad. Je me lève une épée autorité. Toda potestad es dada al Señor en el cielo y en la C'est tierra. avant tout pouvoir depuis dans la sous terre. Él me delegó esta autoridad. C'est lui qui m'a autorité ça. Me dio autoridad sobre toda fuerza del Il a mal. autorité sur toute force mal. Ahí sigo. Et puis là, je continue. Y después voy a las promesas. Et puis après, promesse là. Amén. Después voy a los salmos, por ejemplo. Après, je vais aller dans Somme. Alzo la espada de promesa. Moi, lever une épée promesse Jehová, là. tú eres mi pastor. Jéhovah, ou c'est berger moi. Nada me faltará. Moi, pas manquer rien. Y oro al Salmo 23. Et moi, prier Somme 23. Después oro al Salmo 91. Après, moi, prier Somme 90. El que habita al abrigo del Altísimo Moun qui habite en bas, zèle bon Dieu de très haut, Somme 91. morará bajo la sombra del Il Omnipotente. va habiter, il va arrêter en bas, zèle bon Dieu qui tout puissant. Pues estoy habitando bajo Et m'a habité en bas. el abrigo del Altísimo. En bas, bon Dieu qui habite très haut. La sombra del Omnipotente L'ombrage omnipotent. está sobre Il est mí. sur moi. Diré yo, Jehová, esperanza mía. Et Jéhovah va dire même qui espoir moi. Tú eres mi castillo. Ou c'est gros roche. Tú eres moi. mi Ou Dios. c'est bon Dieu moi. Y así voy al Salmo Et 27. c'est comme ça, je vais aller dans Somme 27. Después voy al Salmo Je 103. vais aller dans Somme 103. Y después mi esposa dice, el desayuno está preparado. Après, madame m'a dit, bon, manger matin à préparer. Amén. ¿Hay más preguntas? Est-ce qu'il y a une question encore? Cualquier pregunta, no tengas vergüenza. N'importe quelle question, pas besoin de honte. Hermana Iraira. Pastor, cuando uno tiene sus emociones bien revueltas y que no tienen lugar, es bueno uno comenzar con una adoración. ¿Qué es adoración? O sea, por ejemplo, cuando yo estoy así, a mí siempre me gusta cantar el Espíritu de Dios. Como usted sienta. Ya, ok. J'ai un senti. No hay molde. Pas qu'il y a une forme. Amén. Cada uno es diferente. Chaque monde différent. Como el Espíritu Santo te guíe. Et c'est le qui guide. Si quiere comenzar con la alabanza, se puede. Si vous voulez commencer avec un chant, ou capable. Amén. Muy especial los que saben cantar. Y usted pone ahí cantar. Spécialement à monde qui connaît chanter ou Y mettez después me chanter. se mete la oración. Amén. Après, on entre dans la prière, amen. Yo cuando estoy así, Moi, je comme ça. comienzo doctrinalmente. On commence doctrinellement. Pero no es un molde. Mais c'est pas un. Si usted así Si vous faites comme ça, logra que el Espíritu Santo desciende y usted puede orar. c'est le Amén. Seigneur, il descend et puis commence à prier. Amén, hermanos, no hay problema. Hay gente que le gusta orar con música. Il y a des gens qui commencent à prier avec musique. Amén. Y claman y después cantan y claman y después cantan. Amén. Prier après chanter, prier après chanter. Con tal que el Espíritu Santo toma control de su oración. Depuis que prière par contrôle sous prière là. Amén. Y esa oración C'est une doctrinal prière doctrinelle. te ayuda Il tremendamente. est capable d'aider en pile. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay más preguntas en esta mañana. Est-ce une question encore matin? Hermana Yolette. Pastor, manero la mita se oração, mita bise de Nobel de Jesus, mita adorabo Senhor, bimbi de mi coração, mostrar-me que manel ba mi adorabo, e não tá bom assim, não? Claro. Amén.
Claro que sí. Vos mes palabra nan, amén. avec propre parole. A mí mi palabra nan, estás diciendo lo mismo, Ou a dit même Jean, pero con tus palabras. mais avec propre parole parole. Amén. Y me imagino que en el criollo usted lo dice diferente. Moi imagine dans créole va dire différent. Usted dice, Cristo viene a vivir en mí. Ou dit Jésus-Christ vient habiter dans moi-même. Él ya vive en usted. Les guettants habiter dans moi-même déjà. Me imagino que usted quiere decir algo diferente. Moi imagine amén. peut-être que vous voulez dire un bagage différent. Alabanza al Señor, porque Él ya vive en usted. Parce que guettants vivent dans moi-même déjà. Y se tiene que reconocer eso. Vous devez reconnaître ça. Pero son tus propias palabras. Avec propre parole utilisée. Creo que me imagino que usted ora en creol, que es más fácil. Moi imagine que c'est plus facile pour vous prier dans créole, Amén, pero no hay problema. mais pas un problème. ¿Quién más? Qui mon encore? ¿Qué pregunta más? Qui mon qui a une question encore? De tu pregunta otros pueden aprender también. Des questions nous même nous devons apprendre. Gloria a Jesús. Pero si hay dificultades Si il y a une difficulté para orar, pour prier, amén, es bueno comenzar il est bon pour commencer con ese modelo de oración. avec modèle prier ça. Amén. Yo comienzo con el Padre Nuestro, Nous commençons avec papa nous, pongo la armadura, papa bien maxamio, después voy a la cruz, après moi aller sur quoi? juntamente con Cristo crucificado, Ensemble avec Jésus-Christ, moi crucifié, sepultado, moi enterré, resucitado, moi ressuscité, bajo el poder del Espíritu en Santo, bas pour cet esprit, exhibo públicamente delante del on diablo, exhibe publiquement en père diable, ascendo para gloria. monter pour la gloire, Amén, hermanos. Y ahí sigo. et puis depuis là, on continue. Mayormente la palabra del Señor. Majorité fois parole Seigneur. Efesios Éphésiens 1:3 1, 3. dice Que nous dit que non. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bon Dieu béni avec toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Pues ese texto Eh bien, c'est no ça. puede faltar de mi Donc, oración. à manquer dans la prière. Estoy bendecido. Parce que moi béni. No que Dios me va a bendecir. C'est parce que vous devez Él béni. me ha bendecido Él béni. con toda bendición espiritual Avec toute bénédiction spirituelle en lugares dans le celestiales lieu céleste. en Cristo Jesús. No, Jesucristo. Estoy bendecido. Moi béni. Y ahí oro Efesios 1:17 al final, que Et es là, moi prier Éphésiens chapitre 1 verset 17 en finale. poderosa. Il y a un peu de pouvoir. Más preguntas. Est-ce qu'il y a des questions encore? Es bueno hacer las preguntas Il est bon pour nous poser des questions. para tener oraciones Pour prier. que convienen, Prier prière qui est avantagée, eficaces. qui est efficace. Hemos en el pasado repartido muchos ejemplos, 3 ejemplos de oraciones. Dans le passé, nous avons partagé 3 exemples de prières. Oración guerrero, Prière en guerrier, una oración de poner la armadura. prière pour habiller examen, Y había uno más. Una oración de victoria. prière de victoire. Son ejemplos de C'est oraciones exemple de prière. que yo los he hecho tanto. Et moi Ahora son- tellement fait. ahora que son parte de mi On oración. a une partie de prière. Cuando usted memoriza la palabra, Là qu'on mémorise parole là, los salmos, les sommes eso enriquece tu ça oración. allait enrichir prière. Porque no hay error en la palabra del Parce que dans Señor. la parole c'est pas erreur. Nunca hay un error orar la palabra del Señor. Pas jamais une erreur pendant prier parole Seigneur. Amén. El Salmo 23 es un salmo poderoso. Somme 23 c'est un somme pouvoir. Si usted dice Jehová mis pastores, eso es verdad. Si vous dites que c'est assez berger moi c'est en vérité. Nada me faltará. On va pas manquer rien. El diablo te va a decir. De la bral dire. Nada te falta. Mira lo que le falta. Ah, on va pas manquer regarder son manquer. Nada me faltará. Moi pas manquer rien. No tengo falta de Moi nada. pas manquer rien. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Eso enriquece tu Ça allait oración. enrichir prière. Y es la verdad de Dios. C'est vérité bon Dieu. Es una oración poderosa. C'est une prière qui a Y pouvoir. muchas veces, Plusieurs fois, cuando estás citando la palabra, si tes paroles el là, Espíritu Santo toma control. l'esprit allait prendre contrôle. Porque es la Parce verdad. que c'est la vérité. Amén, hermanos. Elías arregló el altar antes de que descendiere el fuego del cielo. Élie a arrangé l'hôtel là avant de faire descendre dans le ciel là. Y echó agua, Il vide de agua, l'eau, agua. vide de l'eau, vide de l'eau. Purifícame en tu verdad. Purifiez-moi avec vérité. Tu là. palabra es la verdad. Parole là, c'est la vérité. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Si estás dolorido, Si vous avez blessé, llora et priez. de rodillas, De sus genoux. como quieras, Quel que soit Jean lié. pero ora la Mais palabra. priez parole là. En ese dolor, No douleur ça. en ese lamento, Non, non, réel ça. en esa situación La situación difícil, difícil là. que parece que según ellos C'est semblé c'est no hay selon eux-mêmes, esperanza. pas espoir. Honra Mais priez. con lágrimas, Avec dolor. tal vez con tristeza, Y avec tristeza que des pero fois. la palabra de Dios, Mais parole, bon Dieu. aunque ande en valle de sombra de muerte, Même si je marche dans un ravine, l'ombrage de la mort, yo no temeré. moi pas peur. Rechazo el temor, Reste porque peur. mi Dios está que conmigo, bon Dieu m'avait. confortará mi Il va alma, abandonner mon Él force. me guiará Il va guider. por sendas de justicia. No, chemin de justice, lui. Oh, alabanza al Señor. Alléluia.
Usted va a ver cómo esa oración Voilà comment prier là. te da fuerza Te da fuerza. en esa situación La adversa. situation adverse ça. Pero muchas Et veces, plusieurs fois, con esas situaciones, pour situation yo, amén, no lo hacemos. pour situation Y nous es fait. comprendible. Qui comprendre. Yo estaba llorando On t'a crié. cuando iba a cerrar Là, tu as le fermer. esa caja de mi hija. Comme c'est qu'est petit moyen. Esa gente. Mon ça. Y me hicieron astucia, mala astucia. Yo fait un risque, yo fait un risque. Cuando llegó el tiempo para cerrar, Dès qu'il arrive le moment pour fermer, c'est qu'il là. ¿por qué tiene que cerrarlo tan rápido? Pourquoi ça besoin de faire ça tant vite comme ça? ¿Pagamos o no? Entonces yo estaba allí, Eh bien, monter là, desesperado, llorando. désespéré, t'as crié. Y una otra me llamó. Et un autre relève. Y cuando yo estaba hablando con ella, Et pendant m'a parlé avec elle, llorando, a parlé, la crié. otra comenzó a cerrar la Et caja. puis, mon qui fermé, il ferme, c'est Qué qu'elle là. astucia, ¿o no? C'est un risque. Yo volteé, Moi viré, estaba llorando, moi t'as crié, pero de repente en este lamento mais sans attendre dans de l'eau dans le ça, comencé a hablar moi lengua. commencé à parler langage. Amén. Y en esa Dans situación, la situation ça, uno tiene que tratar on a besoin de traiter, de honrar la palabra pour prier par là, para que Dios tome pour bon control Dieu prendre contrôle de ese dolor. des douleurs ça. Si no, el diablo puede hacer mal uso de esa situación. Sinon, le diable est capable de utiliser une situation mal. Amén, hermanos. No bascatalizo situación de nadie. C'est pas, moi pas descendre situation personne En tu dolor, dans la douleur, pero glorifica a Dios. mais glorifier bon Dieu. Glorifica a Dios. Glorifique bon Dieu. Dele gloria. Dale gloire. Amén. Yo alababa a Dios aunque no entendía. Louer bon Dieu, même si je ne pas comprendre. Y todavía no entiendo. Jusqu'où moi pas comprendre. Pero Él es Dios. Mais il sait bon Dieu. Yo le alabo. Moi louer lui, Le adoro. moi adorer lui. Amén. Y Él te va a Il va ayudar aider vous, a pour sostenerte. soutenir vous, Aunque con dolor. même si il y a douleur, Amén. Pero vas a vencer. mais vous pral gagner, vous pral vaincre. Hay más preguntas en esta mañana. Est-ce qu'il y a une question matin encore? Podemos estar de pie. À nous lever camper. El altar está abierto. L'hôtel là, l'ouvrir. Si usted quiere pasar Si vous voulez passer, a entregar tu vida de oración venez mettre vie prière là, al Espíritu dans Santo, le Saint-Esprit. a pedir, yo lo puse allí, alabanza al Señor, a decir el Espíritu Santo, Venez du Saint-Esprit. te entrego Moi après remettre mi vida de la oración. vie prière moi. Entrégalo, aleluya. Remettre-le. Aquí eres hombre o mujer de oración. Même si ce sont hommes et femmes de la prière, Siempre hay parte de nuestra vida de oración tout le temps, toujours il y a une partie dans la prière non, que se puede qui est mejorar, capable de bien améliorer, que puede tener más qui est eficacia. capable de bien plus efficace. Pues ven un rato, el tiempo avanzó, Eh bien, venez un petit moment, même les avancer, pero así terminamos este tema, mais nous voulons terminer comme ça, thème ça. entregando Pendant la remettre nuestra vida de la oración vie prière non, al Espíritu Santo. dans cet esprit. Si quieres traer tu silla, traiga tu Si silla. vous voulez venir avec chaise ou devant, venez avec elle. Si quieres traer tu rodillera, ¿cómo se llama esto? Tráigalo. Si vous voulez venir avec éponge, mettez à genoux sous lui, venez avec elle. Pero habla con tu Dios. Me Toma vin- un tiempo. Venez parler avec bon Dieu là, prenez un temps. Habla con tu Dios. Parlez avec bon Dieu là. Alabanza que esto no saqué. Este la que saque tu madre, ese tu madre. Gloria al Señor Jesús. Alabanza al Señor. Ese y poquito. Aleluya, gloria a Dios. Ven al altar, ven para como Dios. Viens dans l'hôtel là, viens parler avec bon Dieu là. Te entrego mi vida de oración. Après remettre la vie prière moi. Alléluia. Na moins béni non Seigneur. Adorez au bon Dieu. Alléluia, gloire à ce Seigneur. Habla con él, habla con él. Parlez avec lui, parlez avec lui. Pase libremente. Passez librement. Y Espíritu Santo, te entrego mi vida de oración. Et cet esprit m'a pris de la vie prière moi. No quiero orar oraciones mentales más. Moi pas voulais prier prière mentale encore. Quiero orar Moi voulais prier desde tu corazón, depuis dans le cœur. fuerte de tu corazón. Sortir dans le cœur.
Enséñame a orar en el Espíritu. Apprends-moi à prier en esprit. Enséñame a orar conforme a la voluntad de Dios. Apprends-moi à prier selon la volonté de Dieu. Dame la valentía, Fais-moi vaillant, coraje courage. para orar oraciones poderosas. Pour moi prier, prière qui est pouvoir. Dame la fe Donne la foi. para Moi creer croire y esperar et espérer. contestas sobrenaturales. Réponse surnaturelle. Dile, habla con Él. Dis ça parler avec lui. Espíritu Santo, te entrego mi lengua, Je suis pas promettre toute langue moi. te entrego mi mente, Pas promettre toute mémoire. te entrego mi corazón. Pas promettre tout cœur moi. Espíritu Santo, Saint-Esprit, ora por medio de mí. priez par moyen de moi-même. Espíritu Santo, Saint-Esprit, intercede por medio de mí. intercédez par moyen de moi. Espíritu Santo, Saint-Esprit, deja que mis qui oraciones te prières yo, sean tus oraciones c'est prière yo. en el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Habla con Dios. Parlez avec mon Dieu là. Toda lucha y toda prueba tú podrás vencer. Y oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Habla con Dios, aleluya. Parlez avec le Seigneur mon Y Dieu al là. Padre Celestial, Papa pour Dieu Dios de gloria, te entrego mi vida de Ma oración. promettre la vie prière moi. Oh Espíritu Santo, Saint-Esprit, yo me entrego a ti. ma promettre moi dans nous-mêmes. Entrego mi vida de oración Ma a promettre vie ti. prière moi dans nous-mêmes. Oh, tú eres mi ayuda. Vous êtes aide moi. Tú eres mi paracleto. Vous êtes bâton Tú moi. eres mi maestro. Vous êtes maître moi. Tú eres mi otro Vous consolador. êtes l'autre consolateur moi. Tú eres quien me C'est guía. l'autre qui guide. Espíritu Santo, Saint-Esprit. oh, me entrego en esta mañana Ma promettre moi dans al le matin. total control Total contrôle. de ti. Toma control Toma control de mi vida. de la vida. Como estuviste sobre Jesús, Bendición sur Jésus. esté sobre mí en esta mañana. Ande sobre Mateo. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Quiero andar en el Espíritu. Me voy a marchar en el Quiero Espíritu. vivir en el Espíritu. Me voy a vivir en el No Espíritu. quiero orar más. Oraciones D'accord. mentales. Quiero mental. Oh Dios, Oh, Dieu. en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Quiero orar Me voy a prier. de su corazón. Depuis le cœur. Enséñame, oh Espíritu Santo, Apprends-moi cet esprit. a orar prier. en el Espíritu. En esprit. Yo quiero orar
voulez prier. como conviene. Yo quiero Yo quiero tocar al cielo toucher ciel con mi là. oración. Avec prière, mieux. Padre, Papa, enséñame enséñame a orar a prier conforme a tu voluntad. de la volonté. Espíritu Santo, ven. Espíritu vini. Enséñame. Enséñame. O revélame Révélez-moi. la voluntad de Dios. Volonté de Dieu. Oh, Espíritu Santo, dame Esprit, valentía. femme vaillant. Dame coraje Femme courage. para orar Pour prier. oraciones poderosas. Prière qui est pouvoir. Para orar Pour prier. oraciones poderosas. Prière qui est pouvoir. Dame la fe Dame la foi. para creer Pour croire. y esperar Pour arrêter tant. contestas Réponse sobrenaturales. surnaturelle. Espíritu Santo, Saint-Esprit, en esta mañana matin, te entrego mi ma lengua. première toute langue, moi. Oh, te entrego mi Ma première mente. toute mémoire. Oh, Espíritu Santo, en esta mañana Saint-Esprit, matin, te entrego mi ma corazón. première tout cœur, moi. Ven, Vini. úsame. Utilisez. Ora por medio de Priez mí. par moyen de moi. Clama por medio de Priez mí. par moyen de moi. Oh, tu unción desciende Sur des rabasea. saints. Intercede por medio de mí. Intercédez par moyen de moi. En esta mañana, Matin, de que mis c'est oraciones prière, mieux. sean tus oraciones. C'est prière, yo. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Dans le nom de Cristo. Jésus-Christ. En el nombre. Dans le nom de Aquí Jésus. estoy. C'est moi là. Gobiername. C'est moi là. Aquí estoy. C'est moi là. Lléname. Remplis-moi. Aquí estoy. C'est moi. Toma control de Le mi contrôle de ser. la vie, moi. Toda lucha y toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu ferirte, pero no podrá. El enemigo Queremos orar también. On va prier tout. Usted puede seguir de rodillas. Aleluya. On va continuer à rester sur le genou. Pero si hay personas que necesitan oración con imposición de manos, Mais si quelqu'un qui a besoin de prière pour donner à cause de mes mains, vamos a orar por usted. Puede pasar. nous allons prier pour vous capable de passer. Si necesita oración con imposición de manos, Si vous avez besoin de prière pour mettre mes mains sur, puede pasar libremente. vous allez passer librement. Y vamos a orar con usted. Nous allons prier pour vous. Si sientes impedimento en tu vida, Si vous sentez un empêchement dans la vie, nous vamos a orar por usted. allons prier pour vous. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Mientras saludamos a los que están en sintonía, Pendant que salut, c'est là qui branché. saludamos a Carolina allá en On Colombia. salue Caroline en Colombie. Dios bendiga a mi pastor. Il dit bon Dieu béni pasteur moi. Y turno hermana en Demainta precioso Et aquí. tout frère c'est dans matin précieux ça. Y nos manda saludos para nuestra hermana Carolina. Et nous voyons salutations tout pour ces Caroline. Nuestra hermana Nusha también manda Et saludos. c'est à nous qu'à tous les voyons salutations. Recibí saludos, hermana Nusha. Recevons salutations c'est à nous ça. Amén. Allá en Cali, Colombia. Dans Cali, la Colombie. Gloria al Señor. Nos tienen también hermanos de sintonía allá en Corsou. Nous avons un frère c'est dans Koso qui A branché. Subax arriba. Subax dans Léa. Dios bendiga a Santur. Bon Dieu béni nous toutes. Amén. Nuestra hermana Zoraida también está junto con allá en Subax arriba. C'est cela d'ensemble avec vous dans Subax arriba. Raislin Doval te pide oración. Frère Chéri devant demander prière. Este ataque de epilepsia arriba Il su y a vida. une attaque épilepsie dans la ville. Amén. Y parece que tiene tumor en su cabeza. Il semblait qu'il y a un timé dans la tête li. Para Dios quite el tumor aquí alabanza Pour al bon Señor. Dieu retirer timé ça. Amén. Nos tomamos oración. Ve alabanza a Nous allons Jesús. prier pour lui. También nos dio oración Et aussi nous avons prière. para hermana visitar hospitales semana aquí. Et pour faire cette visite, qui visite l'hôpital. Semaine ça, Pide oración para Artur Mercera, je demande prière pour Arthur Mercera, Dulce Díaz, Dulce Díaz, Lady Lady Smart. Vamos a orar por ellos por sanidad. Nous allons prier pour eux pour guérison. Son personas en el hospital que pidieron oración C'est mon qui est dans l'hôpital mais qui m'a des prières por sanidad. pour guérison. Vamos a orar por ellas. On a prié pour eux. Y usted entrega su vida al Señor. Et vous même remettre la vie par le Seigneur. Entrega su vida de oración. Remettre la vie prière là. Pon las manos del Señor. Mettez-le dans mes Seigneur. Ven a mi ayuda, Espíritu Santo. Je dis, c'est l'esprit venu de moi. Hay una vida que necesita oración con imposición de manos. Est-ce qu'il y a un monde qui a besoin de prière pour mettre mes souliers? Alabanza a Jesús. Vamos a orar por usted. Nous
On va prier pour. Y Dios te va a dar la libertad en esta Bon noche, Dieu pour esta libérer la mañana. liberté matin. Alabanza a Jesús. Amén. Vamos a orar entonces por estas peticiones. Et bien, on a prié pour prier ça yo. Padre celestial, Papa bon Dieu qui est dans le ciel. là. Dios de gloria, Bon Dieu de gloire. mira las vidas en el hospital, Mes Señor. frères, ça, c'est ça qui est dans l'hôpital. Mira a Artur Mercera, Altul Mercera. mira a Dulce Díaz, A Dulce Díaz. Lady Smart, Señor. Lady Smart, Seigneur. En el nombre de Jesús, Non, non, Jésus. por tus llagas, Non, oh Dios, blessé yo, bon Dieu. declaramos sanidad. Nous déclarer guérison. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Oh Jesús, Jésus. en tu nombre No, no. haremos maravillas, Nous allons faire Señor. merveille. Y mando tu palabra ahora Voyez parole à couler là. desde este lugar Dans lieu ça. para estas vidas. Pour moun sa yo. Espíritu Santo desciende sobre ellas L'esprit descend sur yo. y obra sanidad Il en fait esta guérison, mañana papa. por las llagas de Jesús. Dans blessé Jésus yo. El precio ya se pagó por su sanidad. Prier à payer par moyen de guérison là. Date mira, Rachelin Doval, tenemos presencia. Mais moun sa dans présence yo. Y te reprende M'a tu réprimandé. opresión satánica arriba su vida. Opposition satanique dans la ville. Laga su carne y los. Qui te colle, laisse coller. Diablo laga su carne y los. Diable laisse coller. En nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Sanidad bebida aquí. Guérison sur lui. Epilepsia te va en nombre de Jesús. Épilepsie a besoin de sortir dans nos Jésus. Maldicionar. Malditionné. Por temor en su cabeza. Tu mets qui est dans la tête là. Seca y abandona y curva Séché aquí. et abandonné comme ça. Rachelin peut testificar de vos Et grandeza. vous avez témoigné grandeur. En nombre de Jesús. Non, non, Jésus. En nombre de Cristo Non, non, Jesús. Jésus-Christ. Te reclama sanidad. Ma proclame guérison. Vamos a ahora pedir vida a que la alabanza Nous le allons prier Señor. pour c'est ça. En nombre de Jesús. Non, Amén. non, Jésus. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Amén. Ora. On a prié. Dice, ¿por qué no te quemas en altar? Porque era alabanza a Jesús. Marco en posición de imán, alabanza al Señor. On a mis mes sous. En nombre de Jesús. Non, non, Jésus. En nombre de Cristo Jesús. Non, non, Jésus-Christ. La palabra de Dios te avisa. Parole bon Dieu dit. Que eres enfermo en la butamán. Ce monde malade, on a mis tes mains. Sana. Il va guérir. Tu enfermedad. Toute maladie. Te opresión de enemigo. C'est oppression l'ennemi. Pues debo te mi man, a ver, Et on a imagina. mis tes mains le matin. De declarar su opresión M'a inoperante. déclaré l'oppression ça, il pas de opérer. De destruir esa aquí. Et m'a détruit ça. En nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Sanidad vive vida aquí. Guérison sur c'est ça. Vive enfermo en la butamán. Ce monde malade, on va mettre tes mains, il va guérir. Pues me te ordenar. Et m'a ordonné. En nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Sanidad vive vida aquí. Guérison sur lui. Espíritu Santo. Saint-Esprit. Descender como poder sanadora. Descend Vive vida avec, aquí. avec Y sané completamente. guérir complètement. En nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Tu dolencia. Toute douleur. Te la A sorti couler là. Danke, Señor, bebida aquí. Merci Seigneur pour c'est ça. En nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Nos carga contigo un día más. Achète chanter une fois encore. Ser, aleluya. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Va a cantar un día más. Vamos a cantar para la iglesia. Vamos a cantar para aleluya. On lève le café l'église. On lève le café. Hasta casi acaba, aleluya. Chante chansa. Canté con entero corazón. Chante là de tout cœur. Toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha,
Danke mi Rey, danke mi Dios. Danke palabra, Dios mío. Danke, Señor. Tempo man nostra butta. Nostra di orazione, oh Dios. Ma boquilla no, Señor. Ma nostra fuente di poder. Canal de oración, Señor. Danke, Señor. Del nombre de Jesús. E honra y gloria para vosotros, Señor. Del nombre de Jesús. Amén. Amen. Miramos por cinta. Dios te bon, Dios te grande. Bon Dieu, bon Dieu grand. Nos está despidiendo nos seguidoran. Nous avons dit au revoir, c'est là qui branché. Y nos invitaron para estar con nos a la noche 6 horas. Nous avons invité pour ensemble avec nous à 6 heures. Amén. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen acuarel, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: